What eh? And until an opanomisha say catcher will say no condition is permanent. And near my bed dane to be a bien who a becca hot da. And in prempremu hawi, in prempremu money yay. One answer war, when a goo anima say, when a do atem, when a diatro etoso, and near my bed dane, the tables or 10. Shall holding, church will read, a ye brennan and yanson ye, akasima, akake tuwebi. A breno bed tane, a near my bed tane. What a Intiano pay, a yaho bonnet, a new woo, a susubu wabon fia, a near my bed than you. Mammy, unyese yada. Papa, abrabobes son, minia bema, abrabobes a bed tane, and yaho bonnet what a shall holding, say a kakete, a casima. Akakuma bi tables no bedane ama wonso wo aye sere wo aye to wo twene ye obeba be ye ebo no a abantofo eto twene ye no obeba be ye edan no ne ntwea so ebo enti anopai jetom say the tables were 10 one ma was sere wo no afi 2025 wo be hia na wabisa wo say Eban saying ena abrabo etumi adane ama wo sei eban saying ena abrabo de wadurum pempenso yi woye nkrofo a enora wo sere wo woye nkrofo a wo sere wo se wo ye boni wo sere wo se wo ye kwadwofo wo sere wo se wo ye onibie awurade be man nsa so na saa mre no eye saa nkrofo na ne behunu na wakodi hu adanse akyere afoforo enti ka wakomato yam me say afi 2025 way enema bedane ama wona wosere wo no wo mu ehunu se onyame ayebi ka wakomato e ma bibia ha wi ase ha wote obi a waye ne papa pen na wode bone atua wo ka no saa nipa no obesanya ba wo ho biem hwe kwan bi a yefo aso yeyi wadi firi adwuma mu ka wakomato yam emre bi ba they will look for you on be hwehwe ya be hwehwe wachi akwan awade no be ma no so won pe obiem no sister si ase me se mre bi ba 2025 yi mu obe hwehwe obiem what 2025 way the tables are 10 abrabon bedane enema be sesa ne ayepo ye no ye be say di akire na yakwa akwhwehwe biem wo be ye te say obo na abantofo to twene ye no the stone the builders rejected wona be ye uti pejafo abusua no wona be sore wa abusua no mu na wa peja abusua no ti na wa peja abusua no nimonyam na wa yi abusua no apie nkata ni mu bia kata wabusua so no eye wo afi 2025 we awurade befa wo so na wayi sa nkata ni mu no afiri abusua no eso the tables are 10 afi we 2025 enema betane wonuma wogu wanim ase afi mu wonuma na wode enema ehwehwe wo mu ewomo a okanse mone ede to so one man na yakata wanimonyam eso the tables are 10 ehun bepa enframa bebo amakokoto ada ho na feidie wona wosere wo no nea osusu ye se anka wo befamu no amena nema 2 ye se Mordecai entomu no abusianfo ono a beto wo ma amena mu anopai wodi e kan wakoma to yam the tables were 10 one ma wotwitwa wo 90 one mara ene bedi wo ho adanse ono a wotwitwa wo 90 no ono a wodi wo ho tro no ukunu ti abrochire otegana wodi wo ho tro ekire ukunu se be ya ukunu bejaawo se be ya ukunu ntimi mo wakonhoma se be ya wase wo ho be ye wase ahi wonna wodi sa tro no anopai I am here to encourage you. I am here to tell you, say, Safo noa. Woman no manimbegu ase. Dia wo pe se ento wo no. So nipa ne ye warefo a.
opese wa wade ebeguo no wa wade ebegina na ono ne de ebeguo anopei jetum say 2025 we the tables will turn one ma wodi watem no one ma na be hyiaw na ma praise you one ma na be hyiaw na ye bowdin enura da na odi watem o ba obe patu enu aba be ye yonko bi efi say enguase aba enguase aka no nyame amane nsa so abrabo adane tables na sesa ama ene wo na odi hia udi yie enti obepese wode ne ho beba betwitwi wani monyam no ebie to boase udi ewo mu esa wo ya no nyanto boase papa bi wo mikrom bonsu ye frane papa Paul watworo ne dan ho na ane no die nkomo ne no kan asem bia na waka tworo se abotreye papa Paul ewo bonsu aja Paul anopa mechia wo na seba oka da bia no wo se abotreye me say nyabotre nyanto wase na emerbe sesa the tables or 10 na wana wasere wo wana ogu anim ase no wana odi watem abusua no mu wana woyi wototwene eduru brebi na wonya aduane kora wo bedi ada efie ho yetimi didi ma aduane ka ema yeyi atugu na wo de come eda the tables or 10 Ewurade be ye uye o Ewurade be ye uye na obedi dia ma nipa na o ma wode ekom dae no obedi dia ma ni bia di the tables of 10 anopei nyabotre keke abotre nko a things will change the tables of 10 epono no ebedane ene na yesre wo ochina bi ubeye yie what you say wonum kai se wawie unya ntofom afei kura ena awurade ode wanamo etintin ye awurade ode nipa namo nsisi ye no afei na ode wanamo etintin ye na obefefe obesore obeye from obeye te se die esie subonten ho obeso waba wone bremu abre obi esu ahokyere no afei kura na uyiye die eba the tables of 10 anopei mama numu asem nyawde mama numu asem cheche wo re efise are chechire ye fa wo nipa ho anopei eye wunti ena awurade se memeka sa asem yi wo bo wadwene po sa anopei ubeye wo ho bone twen kakra nyabotre na emerebe dane the tables of 10 unye se yada o unye se yada Awurade be manen saso awurade be kasa awurade be hye wanimonyam awurade be pageaw nti anopei jetum se the tables will turn masama me de bre wo nyina enie ye ma mo nyina achen aha Sompa 90.7 akasimadu na abo anopei no nsia Adea Akye Abia dwumadi esu nie kakra ye ko yanim motivation essence ena ye de ebre wo kindness courtesy 21st clinic Wọ́n say anopei watena ase 15 branches ni nyina ye adwuma tumnika na kọ na yenhwe wo yade wo Nkoranza de a wato adi Children's Park nchen hwa Presby Bank no nhwe animu ho na wonom wa osa yade wọ́n nnuro ye enuane nnuro nti wonom a etesa de awudidie no eboa ema wapom den na wapote no kontentem edema unya akire haw bia wankasa manfa wo pe ensha sese otutu nuranom sa ohonam dodo ohonam twetwen ohonam ye obasabasa tumnika no pay na ko 21st clinic wo na beso asena aboawo ama yaresa no atumi adimu ema yade mema yade empanini mofra yade yesane nyina ewo ho enom tumnika na anopay hwehwe 21st clinic bi ben wo anuanom so ohun so obi ani abre no say okọ 21st clinic a ma wonso wani mrebi di akire bi wone no nko na obehu se ampa ayaresa edimu die eyewa enti anopei makanisa mawie no yebefa nkaibosem yewie nkaibosem na yebeba na yaba befa akire nonsia kasebo no mu ensem bebre ewo mu yewura Haruna Adruso se
opese eye free SHS no yehunu nipa dodo ewom na yehunu sei na etie ewo ho enom afi ante Emilia Ata wose wana ye ma won license a wode kɔ eposo eno se ye behwe mu yi pa ye befe yani ewo mu na yetime aboa anti jifa gomashi ono so na ye kase ono na yayi ni so mehwe nsrahwe nsam so wose eniema ebeboa man nsrahwe aya akono ewo ye man no saa pepepe na obey oba abeye omampani Mahama ose Ghana ye da ye na nokrepe won se nanka dum so eba nanso nyame adom wode mpabo akese atia so enti dum so no sune ye hunu bibiem ye da ye na time now for announce ena benyane nyina anope me femwaso na obre na maka de atworo naka e de akire se yeni ende wodi ho adanse eno eye wo ena Queen V de special biaba enti anope me kanfo e de ma otitiri wono ma eye nnuro na ohia wo wono ma eye nsa na so muduro no eye wo anase wodi yi nnuane e de amadasa 0244361008 0244361008 Queen V special ani ayewo papa enwowa kan na aye enye de esichire ne eniamanema binum afrafra ne bia enti an wa hye ne so aburuchire nyina ekọ ne papa ewenti ensifam ene Queen V eni nkomo na eba decoration dia Tony Deco trend wono eni enim no esanse quality finishing no on yewie wall sticker installation Tony Deco trend na juma pa no POP installation inner nefe outside painting fashion and san wanya maw ye free bi andre work na no de wonu me nim na so de ye papa no Tony Deco ena eye won Nkoranza ya mpema susu kwan ya so alaji samo tempo no so city cottage nhwe ni mu ho ape ehone ne office no denso wo ba bia wa yesem frama enti Bruno East hade 0245 232 160 0245 232 160 Tony Deco trend blanketings installation ni nyina ye na dwuma enenti bibia tesa no na wo de ahye ne nsa ene opese uhunu admission fee na wutua Bojebo Ventures enti edafom admission fee American wonu mepe nursing training nako open university ana teacher training nako na water forms na yo bibia wie akase obetua school fees no say admission fee Bojebo Ventures bra na womwa ma wontua school fees ana say hostel fee ebia receipt fee kura wo boa ma watimi atua na kama afi waje bankers draft ede akosuku mu Bojebo Ventures the entire way can we say we agent ma Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, Car Bank. Wo mo anso na ya campus sui wo hono. GT Bank, FBN Bank, ene ne ka ho. 0209 335 595 0209 335 595 na wonene nkomo bibie fasikasam na ntoto ye ho. Afi banks ya mabobo su enso no wono wo mu din sa wo so a eno an se osika atom no Bojebo ho obeyi ama wo bia account fofora eno nso obebie e de ama wo de kotum obeye ne sa energy money wo ye ho adwuma bro sa ne nchempe wo Nkoranza adwira kwan na so ene ND's office ene di enhwe ne mu nemom Kobis Educational Complex se okọ senior higher minikan entia wo na so afi wono mo nso a afi na mo boaboa mo ho ye be register mo no mo choose school no a ya mo fa Kobis Educational Complex so obey general arts business home economics and science nko ade a me kanfo ho emaw achachefo wo ho ekira de ne nimde na wo kire de nim ema ne behunu
nti form 1 form 2 form 3 nyina akwanya ɛda hɔ titiri wɔnom a yɛ transfer wawofo aba mpɔtamu ha mopɛ baabi ama mo mma no kwabi si hɔ ɛna metimi akamfo ama sɛ hɔ yɛ center of knowledge. Hostel fee yɛntua bi na nea bɛdie ɛna abɛbɔ ho ka. Hostel no free, boarding facility papa ɛwɔ hɔ. Afei akadeɛ a yɛde sua deɛ yɛyɛ deɛ no ɛyɛ ankorankora deɛ no bia nti bibia ɛboa de sua no yɛwɔ 0553 959 997 0553 959 997 ɛna 0248 876 028. Kwabis Educational Complex Nkoranza techima kwan so uduru magazine hɔ na no sɛ wokɔ a hwɛ obenkum ufiri techima ba na ɛno nso wahwɛ onifa ɛno ane sɛ ɔno wɔ mo edi nsa wɔso na adesua pa no wɔnsa bɛka bi ntaareɛ nso ne papa no na one collections hɔ mo a motɔ ntaareɛ ɛde kɔ dwa ahodoɔ so no monkɔ na one hɔ nkɔfa na ne nneɛma no boɛfo ɛsan so yɛ papa ɛne ntihyɛ no nso sɛ yɛ mpaboa na akɔ hɔ ɛyɛ boxer shorts ne singlet a ɛyɛ hɔ a jeans no sɛ ɛyɛ ne trousers ne nika skirt anaasɛ top no na one collections. Afei customization work nso ne nsa ne yɛde hyɛ nti wopɛ sɛ print t-shirt ana watareɛ no wodi wodin wo mfoni jesi no wodi bobom no fa kɔma na one collection nyɛ wɔ sɛ ɛyɛ asɔre ekuo ana ayi na aba na mpɛ sɛ mode abrewa anaasɛ akokora anim ɛto ntareɛ mu a ɛno nso wɔbɛyɛ ne kama paa sɛ calendar na braka white wɔ yɛ ama na sɛ na mo nso ɔno a nti hyɛ no nso saa we are making Ghana ha baabia we delivery service 0543 889 209 0543 889 209 0532 663 264 ɛhɔ nso ofra wana obekasa perfect kitchen aduane papa hemfie o Nkoranza techima kwan so waagya nhyen hɔ na ne bibia yɛ perfect aduane bi a wopɛ di wokɔ hɔ a wɔde bɛsommo afei ayi abafie anaasɛ ɛdɔm edwumadie bi a wɔmbɛdi di ase no yɛ afa aduane hyɛ perfect kitchen nsa ɛnde wode ma no ne sɛ wo wie nyina yɛbafua ɛmo amo banku fufuo abeteɛ motuo ɛnkwan ne deɛ menam nka ɛne ɛnam papa bi natural spices nso na wɔde di adwuma nti mo a yɛtuatua mo nneɛma bi mu no ɛhɔ na wɔde di a wonkɔfa yadeɛ na mmom wɔbɛsan so afa apɔmuden papa Nkoranza techima kwan na so waagya nhyen hɔ ɛna perfect kitchen ɛne ne paabo no wɔ wotra Steve Wood and Hardware Enterprise na wokɔ hɔ wokɔ na abɛdidi titiri deɛ nkwan gu ho na apɛ sɛ wode kakra ɛsɔ wɔ no mu a asomuduru no ɛyɛ Crusade Global Company ne Tabia Herbal deɛ a wɔn yɛ ɔyɛ yɛfrɛ no Jagafor Bitters fatu tim baabi anam bia ya na wakakai enti uwura baabi abɛnum bia na wahwehwɛ no ɛndeɛ aduro no ɛyɛ nipadua no yie ne mom ɛnsɛ no 0245 749 206 wɔma homa enti uduru baabi bi ni na wode ama sɛ yɛmfrɛ na wɔn nyi bi Nkoranza deɛ yɛwura gye kɔsa anaasɛ Management Enterprise judi gye hɔ ɛna abenya bi ɛna afei techima agya kɔmfra mo nkyɛn anopai wɔn ada amanti no yɛnkɔfa no nsia kase yɛbɔ mmra ewia ensɛm egu apono so ɛnɛ yɛwɔ anopai no ɛdɔɔso ɛsene pii.
Ebretuom ahoma temfo mpobo unyansa pono a eyi ehu ni ahan ma yuoni atwe yi akyea wo kwayase enu nti awofo ne ahwefo se musan Kwebis Senior High School ho a ene na ti se de wo de kantia konsuo na de so ne yesisa Kwebis Educational Complex ya a free crèche nursery KG primary any junior high school no and na say de wo de senior high school na ka ho no ene nyina ne se Kwebis Educational Complex for no ya de enu nti Ghana Education Service edi ku wo ho pa na won hyehye pa wo de bia senior high school yi enu nti na wo shaman se nyina bo se wo batro e wo Kwebis Senior High School a tertiary street awofo ne ahwefo yi mo bisa na Nyankopon adomonya enu nti ka ho na admission e koso adisuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no ye general arts general science home economics any business transfer any obi a watena fie kenso woje won mo hostel facility ma won e free chichiri any benchre na e ba no won senior high school abrosan no dia o ko bedo adisua keke Kwebis Senior High School a chirefo na benkita hunu so wade chirim na wonim na poso a wo be kirew ama wotwa wase no simple Kwebis Senior High School one Nkoranza new magazine Techman Road ofri Kwebis Educational Complex pe na wo ko Kwebis Senior High School ana afre wo no 024-887-6028 and 055 ejapade bi awo won fa emametu edwa sada ena wasan de afutuo de amasoafo yi se na memwe ade a won soso so ya konkosam ni amamasam ene ahomaso obi a fa obrase we ye na papa to force nsu gina mu kase wo mo hye ne bo wo mo be ye adwuma ma no na memura be ye fefefa ene bibi memu ade wo no beti memu kura ya obedi first ye wo so afa wo be we ma mo fra ye die unsam so ye ma me na amomola tenso e de asem bi e de atsuja sada ene drom kitwa ne so friends and jovenche mu di ato manim se emra bi wo wa se mampani fa so no aso no so yi afa e kire kakra ye be gina mu so ame ha sa bere ye wura no mo peso ogina mu be ya mensin krachefo nso ya fekire wo mna nsem bi apie mu ebi ka ho anopai me kwa no kwantom kro solo akenkan so ede amamo wo sonfa no pedi ameji so ye wo hinini ama kranchada zo sof mami premeni yenye bre na fe kasebo no bobrodo nchon man kasame nsane mu emfa emmamo Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama and now was shane boa first on co Julius Debra send many mu no anwa swafo ayi wo mu no wo meja pade an wodo aye wo no wo mu fani nyina megu pado na Ghana fo nyina da ehunu bi na tumi aboa mom dwumadi a wo mu bedi no fanfan ye ene nkuntabuo papa nso atumi aye dwuma o Julius Debra nso aye nhyehyeye send ye wo de mre be ma wo mse free bi ene kwapem wo kyena wo bia afeneja pade ne mra Mampani wie no wo trene nsade a kyere bugina po a sabre ye yi no si ahode ne wamna me so se wo wura gina po Ghana fo ade a wo hwe kwan ya ne se enkane a betumi agina so etijiro ho na ya dwumaden na fasom wo wura ne papa to force ya no na sabre nso yesi kasam ye de ho ntansade abono no ono so waka kye ne se Ghana fo nhwehwe bibia se yesi ni benya na nchuode agina so na aboa matemam fa sabre ye pe ho a ye pe ye ho no ya tetena mu so yedie etumi akona nim kra na ne ncheche mu no sei ene wode mai. I expect all of you to begin the process of declaring your assets. The Chief of Staff will announce the cut-off date by which time all eligible appointees should have deposited their assets declaration forms with the Auditor General. I wish all of you good luck in your duties, and I pledge to work with you and give you the needed support, myself and Nana Jane, in the interest of working for the Ghanaian people. Thank you, and may Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama and Yatin and Kano. We no wasaka kire wonum se sabre ya yeyi wom sasoafo no wo ba som akonkosem ne amamasem ne ahomaso awon soso kora e wona ban yi mu obi ankofa ho brase enkoye na dwuma ye de ama no nsom Ghana de hye waso wa gaganto awini e fa na awini akase ya Ghana fo ato abade ama eye NDC no a eya na ye dadwen de ama no pa e kire se Ghana fo se de wo ha wo mania ti sensa mansama ye sama ya tamfu nsuo e to abagaganto a e da me NDC no ene mapanko a ene wo mo hwe kwan so wo mo sabetumi akanti asoafo no wo mo konko ye adwuma so emfa nsom akonkosam amamasam ahomaso mimu eni esam George emra msejama unya video ni bi awopia gine de ho kwaya adwuma emfa nsom Ghana fo na afei emfa so papa Ghana fo we kwanse ebenya no yatumi nso enya wo wie ene o se afei wo munya gemene honhom no mo fanya adwuma na fanfan ye enso nya adwuma na Ghana fo en wo mo da so mo to abade ma eni de isi
amanyuku. So much needs to be done in so short a time, and I assure the people of Ghana that this government will rise to the challenge and will reset our country. As I pointed out during my inaugural speech, Ghanaians have, through their votes, declared their intention to demand the highest standards of governance, and we cannot afford to fail them. This naturally puts a burden of responsibility on us, which we must prove equal to. Ghanaians have shown that the days of tolerance for disrespectful gaslighting by government officials are well and truly over. They will take firm action as they deem fit to punish any administration that takes them for granted. I therefore charge you to serve in humility and candor, always remembering that we serve at the pleasure of the Ghanaian people, and that the authority we exercise emanates from them. We must exhibit tolerance for their views and work to meet their aspirations. This government will not tolerate arrogance or disrespect for the people who elected us into office. Modesty and prudence must be the guiding principle upon which you, myself, and our Vice President fashion our governance. Mampani anu semuni no wiye no wura kesala to force dokota ya sabredi no na ebe foto sanso afọ Ghana sika semu ntanse nyada se ni komu ono so hye mampani bo se yewura woda adawate yes ya yire kokọ pa se ebe adwuma so de aboa na ne bibrem a mampani na adwuma ye be fa so na de hye ubedi first kura ya woti humamu odi asemu tudwa wo bra so afonsia wa ya mane ne amamre nyina dade ama wonum se wo mu kofri wo mu nyumedi asem won me Dr. Dominic Ayeni won na ye Attorney General Owura John Jinapo wo ba behwe ya nwode ne aso ye no Haruna Idrisu wo kwa ngumasua ye wura rikopoku won so de afom dwuma no awrokwacha ena fe kwa me agboja won so kwa kwantempon ne akwanso a dwumadi nyina da kosto ne ntese de ye wura to for Sinkesel won so de peso. We have been with you throughout your days in opposition. We have witnessed the misgovernance and misrule of the previous administration. We've learned, indeed, that Ghanaians will not tolerate such misgovernance any longer. We've taken a cue from what you've just told us. We want to assure you that we will serve and serve in such a way to make you the best president in the Fourth Republic. Mr. President. Wey ayora keso atofa se dokota wono na wojina mu se wosoafo fotorosan aso ye de eswa no ye maame asabre wono na ebewe mofra e mama eye die unsam so ne na amomolate wono so de tumu pa se wode nhihye di gu akwam se maternity leave wono so beboa na enka wiebe obakwa awo so kwo anka wanya kora no abosumi nsia betumi atene fi ahwe ne ho na kwada abotofo a wode na be wi no wotumi aba ne kakrama ne ho ache tore bia na awere ho enkoda nketo a yetrom yo mu kodeke ni nyina dane se maame na wo ehso kokko ye adwumanti bosome mi ensa pe ne nufu nsuo se chaka na wo kọ akwa ye adwuma ya maame na amomola tese woni wo ma ya no du mu wo ma ye tepono ho wo ma ye kabi wo mu woni wo mu nyina bi so adwen kwampa de be fa so na papafo ne kura nso nkaja wo so aka ho bi ni nyina aka bo ma yo kura papafo de we ye yentre fie da be kwem plafo enso ni nyina mu no wo so yenhyehyeye amasa maternity ni paternity leave no ho hyehye papa na ye de bebo Ghanafo ni atumi ahwe ma wo bra ya wo no of paid maternity leave. How will you advocate for the extension of maternity leave the current 3 months? Because we are all aware it's 3 months now. How do you intend to, and how do you plan to address the concerns from employers who may resist? Because I have a company, I don't intend to get women to go on 4 months. But that is in your manifesto. How do you intend to address that? Thank you. Thank you very much. I think men were or are still advocating for paternal leave. And if it is important for them to take a break
to support the family, then it is more important for women to have a prolonged period, not only to take care of the children, but to also properly heal. And so as an employer, I will encourage you that if you even have the opportunity to take care of 6 months, please do that. But the other ways, on a more serious note, to do that, creating daycare in the company that makes it child friendly for the women to bring the kids there with a little support from the company or the organization, so that they don't have to be worried. Psychologically, the woman can be present or physically present in the company, and yet the mind is at home. And so you can have her being there working for you, but to have the utmost output. Mami na momolate na sabre wa babehwe ye gender asoye no so eso we nsem na no kama enso obra na ye dingira adosodoso vetin ko no so anim edom keto na chebedwe fie wa friends at telephone share mu se wo hwe presidential office act no a mampani ase wo ye busu kakra ni nyina ye kwan a wo fa so na council of state djumadie wo de aye djuma wo che wo mse wo munyanyi die nanso wo me nkrata bi ase ye twibi dia fankuntra se e dia ba bewuram ebra wo friends at telephone share mu kan ko central na chebedwani o menyanfa Patrick Aboama ene kasa ya na wo chechem se cabinet secretary sabre no nhihye ye bi a dia ma no no nyade ye se ye djuma se wo fa kwampa so no ye ne nyina afei yenkowe anamsini a wo ko gina mo Sahel region wo se kwa ba kwasem no a eko wase aman no ye ni sa nkurani anyonkofa ni twaka bia ejuwa mti ase enye yi esenchiremu ba sanse de di akire nti asanhye we eba no wo mo nti ase. What is the problem of the minority? In the spirit of our constitution, Act 463 was enacted. That is the Presidential Office Act of 1993, one of the first acts that was established by the Parliament of Ghana to give effect to the functioning of the office of the president. And let me read a long title of the act to you for the benefit of your reportage. An act to establish the presidential office to provide for staff for the president and vice president, to provide for their functions and for related purposes. I'll turn your attention to section 4(1) of the act. And with your kind permission, journalists and friends of the media, I'll read. The president shall, acting in consultation with the Council of State, appoint such persons as he considers necessary to hold office as presidential staff in the office. The interpretation section of the Act defines office to mean office of the president and vice president. We ayo kai kwe central mrashebe jwani wonmonyafo Patrick ya Aboama ene yete ne nka no sabre wonma yani abre se amensin krache obegina mu dia ya dwuma dia Aboama mpani excellency John Dramani Mahama womso gina dosodoso ko no inviting ya fekire wom na wo ba so ame he ya Alhaji Kasim ya no ye constituency organizer wono so obekobi enti ogina mu wo so ndie nani so ade nyina ya yalehwe ena fe ya hunidie ene enwomasua ya pomde nsam so eno na de na koma supporting se nyame no Onyankopon Allah edi nwafo fie ne de man dia ene wo no ba bebo adwuma pa wo so otumire nso dia chese dia ono so dia swami ni ma papa o hawo bia da wo swami ha no wonum ye no nti se agi ni tumu betumi aboa ama swami enso atumi afa ntuma pa bi edi efra fa tuntu ibu say sanitation, education, and health. Thematic areas are the person with the Baba so. Your family Alhaji Kasim, we are long-serving organizer also. Yes. So we need the award from very good job. Party for us so need the making and the money. To me, we are muna medada and to for a cheap vetting no fee now medada. And no minimum Juma my yabwa party. Well, we are no Benjamin Mafu.
One so ye secretary of Manso Dubia, one so Sabre which Namubi, one to Nanudism etuja. Vetting the Kano, the vetting is transparent because they have allowed everybody who wish to become DC the opportunity to come. They have allowed it. They've given everybody opportunity. Until while the baby and waka wasem, so bishop who I want some person who experience our work, and they said they will see carry the amount. You need the ignorance is saying, no man penny. And some number will give you say, to make the American man's mind, and your man says, I'm Sammy say, man, so your problem, me and your mention, first one a coin, second one a coin, third one a coin. And I mean, what? One a bar, the way say, your drip machines or the promoting media perform, Crasiona, casting to new the drip machine I every year. Let's enter government and see you pushing. So the way I move, Way a swami, one my person will generally say a buying and cratch for. Trade Union Congress for our friends and Joe share move from and Penny, Excellency John Dramani Mama. So nyaba jokua enya manofo. Na woman she move for the course of Tamari refinery ni pebia. Womukobo uramuno. Bernard Wusu wono na ye ojom training our friends and Joe share moon. Said the course no and tray send manumunu anu shemu etimicoso. All the 5 members involved in the preparation of the Town Workers Charity Trust. Investigate all the processes leading to the town issuance of a request for proposed and the supposed signed agreement is next that we are doing on the 7th December as we are doing this contract were signed. As a leader, we can oversight responsibility over the workers of law, GTPCW. Related to the key stakeholders, including Maternity Office, the Office of the Special Prosecutor, the State Interest and Government Authority, SIGA, the Ministry of Finance, and the Ministry of Education, as of course, partnership with all the above entities, raising every identified irregularities. Notably, the response from the Attorney to the GTPCW substantiated our concerns about the lack of capacity, transparency in the transaction. Additionally, finding by the special prosecutor to raise significant irregularities that necessitated instruction to help the terminology and processing transaction. While we are calling the importance of public partnership or the dilution of the ownership structure of God for public participation in the reform transformation agenda, we believe it will not be a route out for state asset exploitation and misappropriation. Kasieni nyina si asante abo Benedict na ese mu for penny ya osone kasebo ekroje de maame a de ba ma de makokoto we ni nyina da tugu ye kuku Veronica Jando adwuma wura abeta fidie na China kama de amaye MC afo agire mabodwuma ye de nyina ba awiye anopai pesma kani ye me ohini ni ama Kranchada as of mami premier ye sorry so ama yewura omahene yawo adubo Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba, sompa. Hello, Kofi. Mabedon Nkoranza. Na maye wad. Kashe wame wunyina sa. Unu yamani abre. Miniska. Tumi yamani zenka bedura. Nanka mako Fidelity Bank. Na mako yi cash kakra tume ho. Nanka ma sendis kaso kakra ma kosia. Enso me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mama nezumi rubber bia. Yesi cash ni ho. Oh, se wo zenka o frementem. She, mamencho. Bisa se. Ope Bojibo Ventures. Bodien. Bojibo Ventures. E hon kwa. Eni ye yisika. Esan sendi sika dudu bia ope.
Oh yes, mobile money dear network bia. Ubo number na nedem oton Richard cars, any SIM cars, or your transfer, and also register SIM cars network bia. Hey, oye we nyina. Share na yesi mawie bojibon ko a na Fidelity Bank any Eco Bank agent e won Nkoranza ha. Se ubi account, o send obi sika anase uko jiska e dey free Eco Bank anase Fidelity Bank account mu no. Kobojibo Ventures. Emfa ho ne bank ya obi save. Ubetnya send this car ma no e wo Bojibo Ventures. Oh wow. Yiswe no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wo adinkrase. Edwa abonsan no nchepe. Me da se menua. Fre Bojibo Ventures e wo 0248 089 463. Bojibo Ventures.
area pa na etete wo de bomodin ase ni monimu ya obekokoto esmo maramet wo haw ni nyina bebe na wiye sabada ho pa de a menhwe ma okrama beka wo na tie esmo ko mr ye kokwaduro papa mafo gye tuma edi wadanse emfa wo ni babie kokko na fifiri wo ni paduem ebe hye ni nyina ase prekope afi esmo pa na ba mr ye san won capsules eno no eye ntiri ni mu adwuma waposo usisi echi babie atwetwe wo ni nyina ebe mu wagyina wanam so peme wo ye be ma omodi mo no nso ani won paso bomodi so benya dre bi ato Yichire Herbal Center ewo Yichire spiritual cream na yen senkyerene ahodo amanfo edi ho adanse na Yichire Herbal Bar eye nnompenu mu adwuma waposo babia Yichire Herbal Center so ye no wadra Filla Chapel International sorry fie ho a ebe public park Roman school na echi ho afi adwadwam so Yichire Herbal Center ene edwakase ne de animhwe benya bi so to family herbal shop ena so mami route ho ewo Fire service station ho a free Yichire Herbal Center for ahomaiso 0246 775319 0246 775319 Yichire Herbal Center di onyame kan ene bebem Yichire Herbal Center onyankopon no yarasafo Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa. John Dramani Mahama da so gyina mu a of man krofo adwuma na adwuma manumu no na owura bia yama no eye opani say onkohwe National Lottery Authority sa appointment o mampani aye no ade a create confusion amanfo bi koti Quran say enonti ensese okramoni oye sa adwuma no ebi ka bibia se said ya yaba bedroom ni se kekeli Muslim community for omo de dwanto ma mampani se adwuma na ode ama owura Abdul Salam no se onkoye managing director of National Lottery Authority no wonje emfiri ni nsem na o man ba bi foforo well ye pese edi nkomo adopay e wa asem ho na ye de hwa ade kakra municipal chief imam e wa ahoma no so yewura Ahmed yeboa Owoahene no so dada chief salamu alaikum patrona apomute saying divine solution e bia kan ye da nyame ase papa ene anopay chief we dey tiawa asem atrendia enakakra nie na ne abeka ho a ama ya frɛ pese ye won kyeremu eye kekeli Muslim community woman na dey to mampani anim say sa appointment na oyeye no ebe ya on reverse appointment no wada rumo enkramusum ene aban adwuma yemu ede na twaka na ayonkofa be ne dam yo di kana mechia o motifo nya chia Ghana for grandson mo hopan no kwasem ni sansem eba abafo ka ho nsem bebre na ele ewiase no se wo hwe ba bi ewiase na ekono a you can see say community but in forces de ya yemfa ensem yinu eniti na am say onipa bi ho na ayo hiani ahokyere nti ese aduane bia na ye de ense ekotum but ese eveni ma bi pa Islam no yewo nkata mienu bia ye de esum Islam yewo Quran no ene yewo hadith hadith no komsheni ko odi ja hadith no ene Quran no na hadith ye onu komsheni no isuban ne ye ne na brabo ene nsem bia o kan ye ne futu bia odi ma ye na ene yewo Quran so Quran ne de onyankopon ene sanema Muhammad no se onfama na chidifo na Quran ne de se asembia piemu a ene de eye worship eye enhye ade mo onipa pia kaboni pia se wodi yajuma right Quran ne de se asebu piemu a na Quran ya meka sa asem sei na memi ya mebaka ene de yenseta no ye amendment pieni ye nyane hwi right but hadith ne de eye commission ni subai enti se woni subai bi wo se wo fa
na wo de ye adwuma wo nhyira wa amfa eno enye bone e de ma tete se e bi aboyi so se ke mo fota ja aboyi se pa aine ena e komishini ne na kai e hadith so uja aboyi se na e nhyira yi pa aboyi se emi ba ko pekura na nhyira e betwira ma wo ho na dos but nke mo fo bi emi aboyi se ana se ke boni bi ko aboyi se utimi yi eno enye bone na bo mu ja e nhyira na Quran ne se ke Quran ne kana aboyi se ho asem dia nka ikemoni wuni aboji sakura nka bone but ya say we position e dia ma yinu ya nyankofo o ka ho asem wasiya ayyuhal ladina amanu mu amusimu ya jide foye inama alhamru wal maisal wal ansab wal azlam rijs min amal shaytan wakache sasa chacha to ani subebi etisa no ye clear the Quran no Ena star lottery no so no ya na amafo bi pese o define sa statement na Yankopon emaye no right but o say bi he e bi kura pese o chere say lotto nya boni firi nkebo fu bi kura cha lotto and lotto nya boni ni adade ni ma bi asiti sa but en fa won say ade bi ye boni na sekebo ni bi ya na no nche say ade no adane papa ana enye boni Every minute, okay, be Kasai, or Kasham say, look, no, Abaya Jatu, and she say, Adea, Chacha, then Yankofon Kasafa Chacha, and she looked to know so Abaya Jatu, it means say, and sign and tie Chacha. Something I say, so Abaya Jatu, oh, top Patesia, oh, jealous, and now be by not jealous, which we talk Patesia, and also not just a take a bonian manner. Oh, and that's position of the amano follow and chacha biano or no na nipa or dano aine chacha in any form biano or no na abedano until that's what the Quran would define there 8 years ma until say a statement to 2 for Yankopon at the auto clear then come for the yano or cancer or catch nipa and yet so just Nkoranza what you say there be the catch nipa any one na any GP na you be tiase na into the talk clear chacha to be any form biano reason to be amal shaitan or say you bon samajuma right and then come on dia fa tenibo mon twemo mon fi ho kra anti aleke sa position na o dia mano and of course the papa no this time adwani ho enti so binya adwuma bi na say on hwe na da hachi bi no so no na akoye how dia ba how ede am the binya ko on sisana mai yo endi chief wadaro mo na mfomso no kofiri baaye ama na yede kan asem yi nea oji adwuma na nea ode ma no ho na mfomso no firi baaye efiri hen oh well said the ode manager maybe ono ebi ano onti onim Nyankopon kan fa ho Quran no mu ya meme obi a tabe we Kristo ni ana bibisa na makole nchen na office onim sumbia mamra na onim kramoni dia mamre na office wo hia me na danfo de me ana wo ri dada onim se me kam na bia also kimen kope bia bi miro so but onu mu dia office nka wo ye wo adoye or receive say the whole receive say the guest now see me nkoto bia bi miro na ja on fanfa ya sana ya divi kakra ma so nti wona obeka say oh we there na say oni say muslim bia de obeka say oh sorry ebi to be see obo wa o de Kristo ni woni say aje but na bi tiri o share wono na ni aje nti because me nkoto bia bi wa onkoto bia bi ma wa William say me say sorry no nti wo aye de ma ono that literally a position at the man until one moment and I said okay right say chief with the madam Roma we got the corridor amount for the casa too much debia for me for before sure yenim say wo Kristo som no en sorry bi mu oye niema binum a
yetimi yi ufi esi nkyɛn kakra yɛse yɛtu asan bibi saa wɔ nkramusum mu efi sɛ utie papa no nso a ɛyɛ yɛsɛ dibia na yɛde ama no no na ni gye ho enti wagye enti wakɔ yɛsɛ onti obia yɛbɛtumi atu na asan well yenka before them pendebele yana yen shedan tantu ni pabi nsan wo adibia waye tantu ni pa ensan se de nyan ma Christopher no ya wo moye no but afutu ni edibe ma se anamono wutu no ho nsunsanso ene ebe kasa de akyerew ugina si chinchina o de o be ya well so far as say bia we na some pepe ne adadin de yana nkrebofo age saaje ni pa to say o ye na some pepe lengum position na dia ma on de be mo the Quran etia we anya hadith asem right nti yana enta to the pastor yo ye ba beto aba na me kai say we ya fidie ya so ye di nkomo e wo ugidie ni senso ma ye kan say ehia say amanyofo ana agidiefo yade ye ho bewura amanyosem mu ye betima ka say opani no so ne kwan a ode ne ho awura amanyosem mu enti say wanye adwuma no so a waye niamo ho etia eye oman no ana say adwuma e say woye boa no ono so wanye ye betima ka ne sa me say nyo won ko na adwuma wo betimi aye yo adwuma be nim say adwuma bi wo nipa ba ko pe ene betimi aye ne say nipa ne si wo aye nyo bia ma ne ye na ye obi bi say adwuma wo ya mfamba na ye nya adwuma bia mfamba right ani ye adwuma ne be bri wo nti obetimi etimi ne obi kura so go adwuma bi betimi ka say ojiwe medu pa na me adeda bi omo so go ka omo chijita why betimi ka say Minister of Education onko sanitation defense defense ye right every year no ha omo yes swepe no so you know we need say position no nsam wo ho a ebetimi obi so press position no nti ebetimi asita no na dia manu na sabe ne sum no onso onya gina black kakra e wo yankoponi because hardly say no possible kraboni obi kuta sa position enye ma Islam enye ma Islam emwa no kura yo chief na so afi ma yenso apona o le hontoro na nipa na yeso apede ama no no ono so ni nyame so me so ni le be onye kraboni to no office enye boni but so whether obi ye kramo obi nye kramo ye nyina no botae ne ye baako aheman no ene onyame asemti ena yete asase we so enti se enye mane de a ene se enye ma obi aso se ena me kan so mo gidie mu ena che se enye ma because se betima ka se a Christopher gidie mu obi be ka se ensa enye ba obi so defending stand emma o stand o mo se ensa eye right so ena enkabo force gidie mu de unye ba bia defending stand because the whole play nyame abotin pori so bia ntwe no won fi sa de no right ana wura obi gidie mu a obetime nya kotechi dia a de defend se eye omo ni gidie mu nti so fi sa wo no wo nya defend se eye na wo ya wo mo de office enye e ma no but only the office eye no wo de also di defend the income for super media, Eddie Yacobo to work lay. A boating check the idea. A bonnet, a bonsoma champion film. And so call Richie Demois. A piano so sad in Yamia Haman ho, a choir, and I say, or no, the GDM and a woman, when you be defended. Right. So no one to make a chance on also a ya or no a bonnet. Yemi gidi mu de mse boni this wo gidi mu no oso wo ma wuti achi sum nyame no anka no bibi ankyerɛ na sɛ wono ebi o defend ma wo na wo bɛyɛ dia ɛni sɛ etuju wa
Yo, and the chief ebiono yemisa say said ya enkramofo gidie mu ya gidie say ye bone no akristofo dodo no anso eje saade no edi obi wo ho obebu nani agusu na wakwa akoye ene ne ekeka ho akoye suntudua ayese brabesom wo man no ba wo man no so a wo kwa akosom no ewo ohaw etia unyamesom enso akania na tumi mienu so no entumi enyina faako enti ye oman no kura ye nwene ho ya ade kura se oman ye yadwen se loto chacha to ne sa ne ma no kura no ye de beka ya brabo ho tena me kan se no kwasem ni ade ye de Quran no kan asem a ye totally say o cho hu fi ho kura enti senka well Shabab also can be found Sadia and Goman cry a chance in your dinner. You will never be why you do Quran and a Bible run else in Yankopon. Right. Adea Bible Naka, no Quran and so I Canadian. Look, I saw mine chance in your general, your children film. Right. Right. Bible not come once a modia. And it's a say, and yes, say, you get the so our mind. Oh, mine no more. Right to say, yeah, course, gay I know Bible like I want a Quran like I want it. And to be silent and say, yes, so. Okay. And she said, Bible can want some Quran so I can want some there. And says, yes, so. So you're Christian, so you're Camonio. And she said, position no would you talk so yo and the chief say no asem we na bi nsida na yemfa ma kramoni bia penti no ho komodie na ho achinjeje no ama ya nhunu say na bia na ba kramoni bi nsam ama ho komodie ni achinje no asore a yedi enkomoyi sabre ya yegum yewomu a omampani ya appointment or ya appointment no ono a oya appointment no enema be na ese oye ho ahwe yie ye no so a ye kwaje appointment e won nsam no enema be na ese ye ho ahwe yie e ba ye nyamesom e ho a well especially ye kwaje no ye na ese ye ho ahwe yie pa right anything asuma ye wo mu ene achiwade a ye nim afire sumo ye mom na say ye ho afi pa to say me ya appointment na me gidie elimra me gaji me amede appointment no ana mo ba gino so bia woni gidie wode ba ba ki appointment no so mo yem fa say appointment ni wo na yam say e memen dan kwa na yes appointment na yes tuma na me dey ma wonu a bini to na ma dey ni awa re onyi ya ajuma bi wo ho a ye dey ma obi na ajuma na ye dey ma nipa no memen dan kwa na yes tuma asa appointment we dey me dey ma wo dey e weekend memen dan kwa na wo ajuma no say what the man is na one so because ochidi say payment damage and ya dia obejai na home dano na odi aye say adwuma na wodi ama no nti wo kwaje appointment no wona say wo hwe wugidi na make say come dey ya yem friend say be no nidi so and yes na wo change ya na ye bru eni egu eni ma bi so can it come on pan or Kakra? One fanta, or fat, you didn't answer one father. So, I bet you do one a year and someone do one year 1 year. And you didn't know they cost appointment, and then I said, oh, Shemukra, now we need a juvenile day more. Who say, and who yam some a beco, and now a bear is lebby the amount. We are sitting anywhere we are at Timu. And then I said, wow, right. Wow, and as a
Right. Maybe when I'm no di wie. Ediem biom ena eye achiwade edema eye nkramofo a aban eche adwuma ebia obi so besan akwakoto mu biem. Edem bio na kramoni anan kramofo ewo aban mu eni kwan se wo mo yo. Well, billionaire yes, titu woman and say me kai any position we are yede my union and the and the Islam na kan want them say na the aka be say the Minister of Defense Sanitation and the Akika Canada nya bibia Islam just a appointment you back na ebi so appointment so nyina ni nti eba de na ya kese that position we e de na say itia Islam but at now no there minyon position bia e de amu bia ya poso even say itia Islam ni nyina no say the Islam there completely anyway na the akane ye de mawa say wo be hwe ni na wo di no kure ewo mu ano ne ade a wo ye kamonia ese ye de appointment mu a wo hwe ni atuma na ye de amount implications no ese se wo gina so edi no kure aye ema atuma no atuma no mo bra bu che wo mu pa ya di sani mana ebe shawa ama usumu ashay nse no na ya di mawa so ushi buji ewo mu ani sebi ewo mu ni aje bia obetane no kre ama nkontompo aji ehene sani mana nyina na juma so ufi ni be shirama then so one really na so the sa ewura mu a alumum ebe ye bone na nye sa the appointment you be enu a eye bone secretary ichi just we need the hokle say ene the secretary ya twin ho fion right na the akane the kokura ne nyanka wasin bia lemum suban a wodi be wura mu ene be ma appointment na eye bone ti ama yo Chief, anope nyame nshira opa ne nkoma oni yedi. Muso nyame nkama na omoma oban. Amen. Ene ya oti ye Nkoranza Municipal Chief ma o say Koran no eda ho pefi se o hwe eye edwumadie bi anamontuo bi nom ene ne keka ho a enya ne a esese kramuni wode ho ekohyem. O say ne ayaka ne Koran no ye mfa yensa mienu nidi. Ubetimi a chiremu asan de aba be ka se ye woniema nyina so ho kwan na nye ni nyina enso ene fata yen ewo ha enom enche ye be fa sports anopay every Sompa TV ne ye de abro ye wia ye be ye presentation ene anopay ye share amending article 55(3) of the 1992 constitution no our understanding said their process no etie niesie Yura Ahmed Ibrahim ono na yayi ni say local government minister chieftaincy and religious affairs akọ eye veteran and odi atudwa say ono de or agree say ebraso and the time is now ne brofo kan no the time is now say eye yebe elect MMDC is but for him the niakane ye the mode whether ye womo on partisan and asset non-partisan lines ehona aka but anope we will go behind the thinking of article 55(3) of the 1992 constitution ye wia ye besen aba ye be din komo ye betoa so ewo ha na ye de aka nyina aba abeka wo ho ofa ewo hanom over matching beam. So munana. Say be I fine. Nyame adom eye. Nyame nshira wa no pay. Yo.
ne achieve kane edu ba bia na ya adwuma ye kesene aine ade channel pa na utie 90.7 na ebewie no ugina sie ebekọ wano right ebewie na ugina sie akọ wano okay bibia be fine mame nko okay right over okay so the achieve wakani or say nkramusumu de eye clear in fact na me hwe Quran no me bie Quran no na me hwe o hadith na o he or say eye Quran 590 brofo no say all you who believe intoxicants and games of chance and idols and diving arrows are only an infamy of Satan's handwork. Leave it aside that you may succeed. Quran 5 verse 90. Ehone kansa asem we. Enti no eye clear ewo Quran no mu say sa games ahodo chacha to betting ene ne keka ho ni nyina no eye obonsam adwuma Quran eye explicit what is so nipa hwe what is nti eba ne sa atwon ho firi ho na obedi ye ayene okay enti o say wo koje no wo mo na ese oye nya de ma wo no but I'm also thinking say the appointing authority no because appointment na yenye ne kwa nyeze president hwa na wabodin say apam oya de we ebi wo ho nipa no apply te say MC ni ade no manfo ni abre amo even ministers no kura nkrofo lobby eno no de ye apply lobby wa hunu enti no nipa no before be come no odim ebi so wo ho a ye boudin ye recommend obi na recommend ba no kre NDC e won kramofo chen MPP for ukọ NDC ama yokonu nkramofo wom e chen MPP for aye won kramofo akese a for me e wo se omuhu ansa na mpekadin na babonte ansa kra na ye dia babonte ama na ye de te hedi nkomo yi ana nana e no kre ma yen koso an yen che atiefo na yen ma wo mo se mfidie no dɔɔso ne nso ade achi a wo mo chenchimeto 90.7 sure na ma me ma bere wa achi na weyi a ye bobo hu yi boni bi animu ayen boni nim boni nim nana boni nim Quran no say eye bonsama djuma nana o say bonsama djuma me Quran na say de osika no se wo kan a ade ba ko e wo tworo nwoma no ho no se wo kan a ubon se honhom no kasa kire wo nti me wo kan na honhom no kasa kire okay ene se wo se eye bronsam entre kese nema bi a wo de so nipa hwe na se de wakan no ebe ya twon ho na ubedi na eye tumi ena afrewo twere no nso se yemre ye ho ase nche tumi nyina ase sisi wunimu nsa ho hwe ne ye de wotena nsa no se hwe nsa so a den se ebi bayira ebi nyira da bi na no na ewura samia wuku na hye ba bi koro na o ye Kristo ni a Kristo focus wo mfiri ho o ye adwuma no mewie ye kora no loto no ebi san be keka ho but of and sansa ye bone na bone ne den bone ne mraton na mraton ne bone na se gaming e ho no National Lottery Authority ye bone bronsam trekese no bi no wa ma wahunu se ye game agudie wahunu amejo nti agroso nye bone nti trekese na wo kan bi no nti wan hwe yi a ye bekeka mo aka se ye bone na wa be yesintidua na nso na enye bone nti wo fiza ye bone na enye bone na enye bone
Loto nye bone. Loto. Na nye bone. Was a lot of try to offer. Lot of tries to offer. In the Loto nye bone. Nye bone. Okay. Nye bone. Esan say abrabo na ye bono ankasa kura no. Loto. Okay. Nti abrabo na ye. Be ya na enye ye. Sa eye ya wetwedi. Wetwedi. Anye ya aboatia. Sa pepepe. Nti ehɔ ne de enye bone ne mu kwan abefa so. Obeye. Ode beye no. Ene ma eye bone. Eye pani bei ochina na wo mo ahyehye bibi na ya kyerɛ sɛ we de o eduru weekends ya we ye jikodi nti too sure wo de wuntwa kora fa mu obi ntwa na mo nkyɛ sɛ wo ye no no mo a ɛno na hɔ no bronsa mo ntere kese no wo de anyaw na mmom ye de ade ahyɛ wo nsa sɛ hwɛso na ebi amfira ntɔ ebi amfa baabi sɛ de be ya betimi abu akonta no pepepe na anya bone sɛ utimi ye ne sɛ de mmara no ɛhyɛ wo no a bone bi ani akyire nti yensusu nunu papa no ɛna ɔno ankasa nso a ɔkwakoye adwuma na wɔte hadisi ase onim de Qur'an ne ka no wɔda mampani ase asom na ya yetenche na yɛbɛkyɛ sɛ yɛ bone nti wonyai de ekonipa mu no engu nipa ho fi sɛ de efiri ne mu ba enti ye de sha ne nsɛ a man is made impure not by what goes into his mouth by what comes out of it. Wonderful. Enti de ekonipa no mu no engu ne ho fi na mo ne efiri mu ba no efiri ne mu enti ne yɛfɔ yɛnyina ha enti appointment no ne ye de ma no no ɔgye no ne hungu fi dabi but adwuma na ɔkɔyɛ no wonderful ebegu ne ho fi sɛ kramoni okay well okay ye de ma no no engu ne ho fi engu ne ho fi dabi ne so adwuma ɔbɛyɛ no ɔkɔyɛ sa adwuma na adwuma no begu ne ho fi sekramoni nti well the implications a woman no but me there of a personally onye Debbie onyai ono de why indicate say ope also ope why indicate say oye okay with it national authority him net a personal decision but en change the fact say Quran say bone enti whether bone no anenye bone obekọ bonsanjam onko bonsanjam yebe punish no yem punish no that prerogative na de war awurade nsem na mmom suntudua na ewo mu no ono anya akwakogie abie kwan amankramofo aka nyina sese de free for all obia betimi akowuram sese de yeni ade bia nsonson bia edam se kramoni ba de ade we de yenye kramoni ba de ade we yenko ho sese wanya akogi abie gate no the flat gate no the pandemonium gate no is open obia timi wuramu bi nti say no e hanere yesun tudia ebeba na appointment na wagye no ho Christopher dodo na nim say loto ye bone dodo na so jetum say loto ye bone be as it may no argument bi anyama Christopher ade ye ho say wa hu na me kire no say yama obi te say for example Samia Wuku ye de man obi ankasa Wuku before Samia Wuku no nipa na owo ho nso no ye de man obi ankasa baby bia Bible no unya no explicitly say indicate say bia enye ba bia obenya quotations a thinking no kire say sa na ema na nye but one say Quran de explicit wasi so dua pain say we obonsama kwan game of chance into bia eni kwan say oye but it is good for our learning for our growth because enema ebi nsi da no ebisia hu nyansa ene ne keka for example Ghana na president bi anwu ye dabi enti no omo ye constitution no wo mo anwene ho ahunu se president bi tia konwa so na owu a what happens but Samuel free mu no ye hu ne say e bi free mu a be yo
yebeye. Over yam for sports mna tip off. What's that new game? Everybody say good morning. Morning. The amount bless our na omokoko baby a omantimi anko players a omo enso enioma antimi anwi pay a moment man ko si akan from various club no ni na no yegusu a yebedi hu komo enso e wodwumade ewezi ntu ne yete ha ene yete na ko say yedi agudi mu nsem ni na enso bebrel na wonso watimi hu de wi anoman enso esi ko akuoko Benjamin Jem Vinimidin with my friend Ricardo Vaz me dia fi sem ne ba me wi ameko afeye Cinco de Mario aba na fa amone ne nsem ni na no ono enso atimi e de abren ni nan no enso atimi ati be no a games ahoro timi ko so behind the scenes ahoro ni na no Cinco de Mario de beba na wonso watimi ahu se de ma no eno enso esi continental so yenwuram na afei ensem a eto to Ghanaian football nim no yemfa mamo na muntimi we anoma so esi ko ya transfers ne beba na wonso watimi ahu players ahoro a omo enso atimi cross carpet omo a omo enso atimi atani na no ye de hosem e de bebro we enso e wodwumadi no so na ma starting from free ye Referees Association Ghana omo chairman a Jeffrey George Saija ono enso atimi adi nkomo na ne nkomo die we no enso won nkomo a odi e de afa the future of Ghana ye referees once Ghana no bibia no enso bibia ho na no ada ne ehu se 22 referees enso atimi me fa ba je no e no pare ne se Ghana ye referees no omo future no say any city Your man omo eden ya say yenje nyina we are part of the active referees. Edia ko do FIFA for a number of years. We ma do 45 and now FIFA of the future. So we nyina adwani a there's a very bright future for all referees that will be joining to come up. Once opportunities are given, instructions, that is coaching and everything is done well from all angles. Because with almost districts, Bia or Ghana, referee association of Ghana or Omunyana Kojania. We'll be able to take care of them until they get to the top. We have a lot of trainers all over the country. And especially those who are in school, elementary school, senior high, and up to university, provided you are not so old. That's from the age 10 so they could do better. Very bright future for everybody. No, and Samoa Referees Association of Ghana chairman, a referee George Saija, and 22 jar, Jebobi, and Sutimawason, and Sutimia to Sadi Komobium on assessment on referees, and to say, Erokai. Now, officiating there, so far, Mega say, a juvenile referees in Yinano, GF, my point on some could these are matches. And say, Ode Inukwa. As a matter of fact, say monitoring, evaluation, any BBA and spanner, they don't sit down to you should say matches I didn't at least I would say to some extent it's better. It's better so far, but it's not 100% because it's better. Even though you happen to some but it's better, quite better. No, and some more penny and so to me too. Just say, and you know, appoint to say referees no code the games. The battle no muba, no much judge, no mates, no because a yanisa, Tiano, and some more penny and Adea to jar. But the whole 7 add 2 and me feel Namu from and so a dinner football club. I don't know football club, no man could ye and Sompa Sports. Some more moment the Taria. Now, why, baby? Sompa Sports. That's our Ghanaian Premier League table, no, so and share that ancient crown. No, and I'm out for aiding commerce. And me say, Sompa Sports. Management, we power manager, do not football club, and them say, and shut down Koye, and shut down papa. And no, and I might. Sompa Sports. Sompa Sports. Ono na ye kasabafo enema timua ye friend Adena Football Club or say omukura one of the best management and okrumwa nti amanfo nya sanse nsem na omokeke kan Sompa Sports. They were one of the best management here in Ghana football in terms of consistency. Sompa Sports.
Mone becha ye na yetimi akọ voice ni bi men so atimi dia brem na nesema no work na say omukura one of the best management and so okrom ha so ho mpanimfo a ewo mutimi ni ne mo so atimi ye ya omukura one of the best management and so okrom no ne nsema opani no enso ede tu dwa na mamiwram na afi transfer no yentimi ni ho komo kakra branch fan Yusuf Nuruddin Mohammed or your former player ma out to your former player ma Kumasi asane ko pay me checks say a branch no agwa sign na Kawela United to the end of the season dino se sane tie na bibia ko kumonyampa Sunday game asane ko to ebo no ewia na Nuruddin bit ma bebo e de tie na former club enso etimi ewo Kumasi ha no ne nsem kakra eno so free ho ba me de air2 ani me ne enso ewo dwumadi ne so yenko na yenkodi nkomo a branch pen Prince Kwab no wusu na no an yeso ne nam circle na mi say o join akra to folk enso se transfer window no wuye no na end 11:59 no a branch enso entimi an join aseme ne wo kasa Abrantia no enso eda so free agent eno ene nsem kakra eno so free hoba me de air2 anim ene enso ewo dwumadi ne so na FC Samates enso ne Abrantia your friend Evans Osewusu contract extension no so nkomo no egugugu so ekoso a Abrantia ne inje na emom omene didi nkomo so betima extend the contract no enso de matima your friend Samates eno ene nsem kakra free hoba me de air ma Samson Abeka per checks ne trese wo wuramu brekum Chelsea ono enso ekwakoto ne dwumadi ne so enso ho eno ne nsem kakra eno so free ho ba me de air2 anim enso ewo dwumadi ne so house of folk nso a branch refer no Kwasi Asma also omatimi enso asane na ono so beka ho abesi akara matimi refer na class of folk ne set to say enso deals ni na no enso atimi abomu a house of folk enso atimi anyo mu players eno ene nsem kakra free ho ba me de air2 anim enso ewo dwumadi ne so former instructorman Mcford refer na Caliber Samoa report so no so atimi join young apostles to the end of the so free hoba me de air2 anim enso ewo dwumadi ne so Flavio Congoza enso etim are join brekum Chelsea ono so to the end of the season okwa kodinam asiakan enso atimi ede amomo a eno enso ne nsem kakra free hoba me de air2 anim has to folk player your friend Isaac Frimpong wetima join Vision FC on loan eno so ne nsem a free hoba transfer nsem kakra free hoba me de air2 anim enso ewo dwumadi ne so na asane kotoko enso 5 signings in this transfer window omo sign Abranche fe ne Kwame Poku omo sign Isaac Minta omo sign Samson Eduku omo sign Abranche ye friend Asante Sanso na Daniel Ajeti omo ne Mrante mako enumu a omo timi sign omo no latest signing enso atimi adi nkomo na latest signing no Abranche ye friend Kwasi Asante dienti a o choose say obe join Kumasi asane kotoko no yenko na yintini hye no so Abranche yi onsi akan o Ghana Premier League ni mu da eno ne nsamo ne tutu jasa asane kotoko ne team gese nti ubebo na wo show mo anu mbesi akan na exposure asane kotoko ne be mo a ekese so ba besi akan ma asane kotoko a eno ne nsamo akosi Asante e de atudu amede air2 anim na akosi Asante onsi akan o Ghana Premier League ni mu da amafo bu tasa wo kura wo ball no sei ne sitie sei na wo ball se Machelo anasa wo ball se Abranche fe na Ashley Cole wo ball no se Leighton Baines anasa why na wo ye eno ne nsamo a amafo bu za nti kwasi ei boyemu o style of play no sign and it's here like Marcelo plays I have experience so like for me I can say that it's always to be patient and also like the experience that I have I know I'll do best to make them proud. Eno ane nsemo a Abranche enso atimi tu ja mede ho nsem no air2 ani mo kiremu a sa wo yakotokoni afa na say Marcelo bo na bia na oba bebo ya sane kotoko enso atimi asambu players no ye Galacticos because in Dogani so ye Ramos ye Wisdom Basi so ye Vinicius Junior now dia hodo e kokos wo na cheze kaish asane kotoko so atimi asambu nyoma eno enso betimi akoyi enso atimi da mo no say wa bakuma asane kotoko say oba be ye di obetimi abeye na oba be ye ne best eno ene nsemo a Kwasi Asante e de tudwa yentie bi do my best. I was glad to be there in Tanzania and Kotoko also is a big team and as well and I was very happy to be there in Tanzania.
eno ane nsɛm a ɔpani no enso ɛde atudwa mede ho nsɛm no ɛde to anim na enso ɛwɔ dwumadie no so memfiri hɔ na memmɔnwuram enso ɛwɔ lawyer Safuduku ɛyɛ kuma asiasa no go support wa bɛyɛ adwuma ɛde amɔ kitchen down tani na enso atuma bɛyɛ adwuma enso atumi amɔ no ɔpani no ɛde nkɔmɔ de afa IMC hiya ɔmu hia mmoa anaasɛ ɔmu hia mmoa sei ɛna ɔka no Sompa Sports. Sompa Sports. Sompa Sports. You say the young guys will hear we are. So we hear we are. Could go with your doors. Sompa Sports. There are competent people be we are. We hear we are so many about. When you say we are so open, it is a man shafro. To me, another man, the man. No. To me, shafro was a man over. Jesus, I don't know. Sompa Sports. You see, I mean, who say, I'm saying, okay, so I'm a Mujuma. Oh, Yamwa, Ombaka, oh, so many people to choose from. We ask about us. Sompa Sports. When a banner can a baby, my best number yet, the Bajuman, I said, I think I'm about. Make us say, Kotoko, I wish Sompa Sports. Obia me jaba tun sa fose be me bia o no wan ti na me gwa obi obeti me bia obeti ma be abotim mi o wan yo bia wa be jima ma kotoko o tun fose be jima o yu o no wan wa ga so me ti se bibi o tun fose be so we ntino mo di se jima ngi ya e mo so bia be no anya sa dia in yes masantiman forever and ever. Oh, I know ane Samoa lawyer Safuduku enso timi tu ja say omo no omo radio asane ko to competent people la say akonya ne ba ne e ka so meboa ma asane ko to tim no so entimi nyina brane a omeba aba be boa because obi esuma santiman enti no tumi na oye na pinkrade ye adwuma no na say ye kurowura na de ma no ntu wo e be fro say be ye adwuma bia ne say bibia bro wo so sen wo nyesa obeba be ye adwuma no adama time fa ne kumase asante kotoko ntiane ne sema lawyer Safuduku enso atimi de atudwa former midfielder adama time fa ne kumase asante kotoko Frank Boateng na no adam hia na ne di nkomo na buzante so hwa asante kotoko team ye wo hoyi ene de wo musi bo mo bo na sen ne siti no team ne ye so mutimi maintain boys no nom de kakra ba ko wienu de ka ho a omo kwa Africa o metimi ayade team ni ye team a eye kama kotoko no eye step by step eye dia ebi Frank Boateng edin community especially defense ni any problem one number 2 and my feeling rough me share about that and I'm share obia style mo ball ni team me mo vim say ko Africa quality me decide for to about Africa na ebi sikotoko yi gradual process you know once say be straight kotoko be kotoko on bon mo boss ya no me say some maintain a you need problem nti me mo vim mo you think of players bia o mo bona you need to mu nesa ba ko na me bi be ka ho ya ba Africa issue especially defense you need problem no Samuel Frank Boateng enso re tu ja ye de ho sem no e de to anim e wo dwumadie ne so na me ko aduana na aduana ho no say 10 players and na transfer window om di call loan players mako edu and om di call loan na players 10 call loan no and om di 4 and we no cry 5.5 because Singida Black Stars for no issue bi aseden enti so mutumi resolve we pe oba be si aka de matime friend Adena Football Club enti no players do and om di call loan and om sign players na mako 9 Emmanuel Pate om sign no Stephen Anochi Badu om sign no Levinshus Arthur ono so omo sign no na afi Maxwell Arthur ono so omo timi sign no ntino players do ko no na chese mako 9 na 8 ebam na omo enso tima besi akan edema my friend Adena Football Club kokudua muni na kolon an kokudua omo na fo my tiru aja so muni na kolon na se Adena sakra ne omo se full time ne so a matimi de tiremuni yi na ba branch no pese o ye na Tanzania utimi switch nationality na nsia no be ware Ghana ko but yes o person switch nationality ntino me kwa ko penchire mu ni yi enso atimi dia ba na bibia enso atimi aye kama nti sapepe na sitie we ni afise me ne ye bobo ano a ye de bra ya hwefo ene ye tiefo ha ndi kayekere no di no
me on say hot Tanzania no send the message but me say untimi and reply me to the reply ne ba me na e bia Mr. Wack and so na di nkomo say bibia betimi aye kama ti za pepe ne sitie 5 aba me ko na me ne 5 atimi di nkomo na fiama no ne sem ni na no ono eltimi di aba 5 di Mario Ricardo Varas na bibia aye fine there bibia aye fine chief we sure say bibia aye fine bibia de dem ko na say mi hu ye o oza na kana busa ye Mr. Wack za onja de hu mi hu 5 ye because I'm saying 5 me hu 5 ye okay go na bibia ya ma mi hu na ja bibia be fine mi ntimi hu ba bia me de ade bibia ka won say we krowura ahun dabi and there wati asa krowura ne de no ane ye otumfo okay krowura okay ane to form crowd timeti mentam me nan enfantuni enye otumfo de na make na de hia kan baako de hia baako eno me ana menim ndi kirem so o kan baako ne de atirem me ma krura wo ho no ho no esoro ho no me da na mada esoro ho no mada mada kra sanity mada kra no be fine obi fine no be busa sa ma no ne utim be UEFA Champions League games out do pina no enso timi ko so the results na dey ba ma mfon to onim say Shakhtar Donetsk say academy no Brest wo mo antimante Abi Leipzig team no wo mo say academy no Sporting Club de Portugal wo mo so ngati kan ba ko Abraham Celtic team no e say kan ba ko Young Boys for no wo mo so antimante benya Sparta Praha wo mo so tina fiema Inter Milan e so ma kan ba ko wo mo so antimante AC Milan e say Girona ka ba ko antimante final surprisingly kana makomi yansa ama ba mu nche team no amo so ngantimati kana ba gokura wa bra Arsenal team no enso she kana makomi yansa ma dan mofo no amo so ngantimati abrantia ye fan say declare say about first goal can have about second goal ansa na Martin Odegaard nso no the third goal so ngada ma Arsenal Real Madrid team no she kana makoenum ama mamin font to the Red Bull Salzburg team no amo so ngati kana ba ko na nya gokura mamin font to onim san Rodrigo Goes ebo brace so ana branche for Vinicius Junior ono so ngabo Brazil ansa na Kylian Mbappe the fifth goal ne so da mama the team na ana pede sansa ba the tuda mama infant to the san na kopiemo Parc des Princes ana Paris Saint-Germain tnafie e kana makoma kwa 9 na Man City team no omo so tie kan mi no at point na Man City boboko no take 2 goal leader ni na chine Paris Saint-Germain enso ngaba tie kan she 4 to abra na Jack Grealish and for Ellen Brotala and so ngabo first 2 goals at the Man City team there and say Ousmane Dembele natekano amu bakoma abrantia ye fon say Bradley Bacola and so ngare restore parity and sana abrantia fon say yao na vesana fe Gonzalo Ramos omuno ebo 4 goal dem le Parisien and omo kana makoma konai ama City team no omo so tie kan me no won sensemi no ya dem ngano so de ma ya tie fon na no pai na game Paris Saint-Germain aso Chelsea the tom show makana makoma konai ama Manchester City boboko ne tie kan me no after the game Paris Saint-Germain manager Louis Enrique edi nkomo say if I have to say something, if you think what I thought when we were losing 2-0, oh my God. Yeah, it was an intensive match. What were you thinking? The rhythm was so big for the both teams the first half, and I think I was very happy when we scored at the last of the first half because it was like the chance to take confidence and try to do even better in the second half. But second half started with those 2 goals with some, it looks like a pinball, and for me it was very frustrating watch my team suffering in that way. But football is sometimes unfair, sometimes unbelievable, and when we scored the first goal it was like new energy for everybody, also for our supporters who were great and very happy with the victory. We need to
winning some Paris Saint-Germain manager Louis Enrique de 2 and after the game. Yeah, this answer de bani opposite number. Pep Guardiola. Now Guardiola so after the game match as a City pan take it 2-goal lead. I pack the pass. And no be him say City 4 kwa ne saje 2 ne dia me kwa me dama we game no be kwa me say me sorry 4-2. Pep Guardiola after the game. Okasa for defeat no. Sompa Sports. Yes, Senti Pep Guardiola Diana ready. I'm fan to the same matter for so no. Almost share 5-1, but before so na open your fans a Carlo and Charlotte to a manager. I don't know the team that didn't come as a can be or before so. I'm a killing in Mbappe goes to Nabano and the goes in a Bampa Mbappe and I say goes new flopper. After the game, we have friends a Carlo and Charlotte didn't come out for goes and Madrid. A good situation. No, of course not. This is not something we have ordered or asked the players to do. I think all our attacking players are connecting well with each other, and everyone is doing a great job. I think with these players, we will never have a problem scoring goals. I think we played a good match, although it was a bit tricky at first. But after scoring the first goal, everything went well. We and then Sama, there's a Real Madrid manager, right from Carlo and Charlotte. I did 2 and after the game, I don't want somebody to ya. I did my tier 4, Jumadin. So go so Real Madrid no. Mammy found to just no bracer, Vinicius Junior, any other Mamadi team, no say, oh, commanded I 101 goals, and a Vinicius Junior, dear to the send a near GA passes 101 goals or no sort of at him so shut down the team no. Now, Osim, Obama the team and no man share down fast, now so much. The supporters no ana fempen foni na no enso natima back no me no kase no ma sha se koye ademo no Vinicius Junior ntiase na ko ademo ma the supporters ne mo na ne agie pass wono so atim so ngabo 101 goals nso no ademo Real Madrid team na no pay ya de sanse ma de tujo de ma tiefo Jumaden so na mame fon to asa Fakimi, a player de Paris Saint-Germain team report on free Paris banana pay and it's almost any Nkoranza dinkoma kwachire amiasa agreement kurano enso natima ya juma ama report banana brand Sansa Fakimi and sign contract de Paris Saint-Germain and na until June 2029 and Sansa Fakimi ebetim so to aso nwasi academy Paris Saint-Germain team no na yesa Nkorana ko PSG supporters ne penasem ye pan no so no nani anje kwa adesa Paris Saint-Germain team no omonso natimi anya gidie onum adebia no omonso timi so anya kwanya man start games adama PSG ntese brebia so na se omonso na reward no with new contract aboni fees nani anje pass out to asosia kan adama Paris Saint-Germain until 2029 and opedi sansam ade tuja adama tiefo Jumaden so mamin fon to da sa onum sa UEFA Champions League no nyankopon na ya aduma 29 January and adesa last games no ebetim so na tojwa na sa last games ebetim tojwa no nsa Man City team no omo so na about Club Brugge yam fan to da sa ga no Man City for no enso na ntimi enwini a omo prim just a Champions League no omo so ntimi ento so nsia ka Man City for no omo so na ni brie panamum yego so Man City yam fan to da say omo an Eintracht Frankfurt team no omo so na tima sa documents bi awie amadi ban say omo mamuchi nso no ebetim so nanya making the move no baba si akan adama Manchester City boko na and opedi sansam ngade mamo mami fon to the soko bansa Ronald Arayo enso na defend adama bansa team no menu kasa agreement enso no enso natima ya juma ama Ronald Arajo enso eba be sign contract ama bansa mami fon to the June 2031 and the contract ebetima ko na wie mami fon to the 5.5 years contract and Ronald Arayo enso nya kwa kwasa na mabosa mami fon to the sanda and abone betim so ngasa sa contract na mom sa Ronald Arayo wono so natimi sa the contract ni wia yam fon to the sa Pedri afem na brante fansa Gavi and afa Gerard Martin no womo so nya betima sa new deal adama boss boboko na no pay ye de sansam na deba yam fon to the sa AC Milan team no dia banana pan sam no go so ani ja akora fansa ada gula huye pa womo jide pass akora no o commanded on sada nya boni bi mosa enti AC Milan team na msa akora na ye fansa ada gula no womo sansom
ebetima kan on loan se na be January on so be sia kan adama AC Milan boboko na anopede sansema de ba yeguso AC Milan yemfa todwa sam ngomo ne Kyle Walker enso timanya wie mame mfa todwa se fiti samre e se season ne baba na wie ne Kyle Walker ebe plan adama AC Milan teamete sa ade sam ngomo nsha danso no enso nganya omade se bia deal no ekọ na wie on betim so ngafa bo ne permanently ne wom dia mensa kan se bo no apie pass kwakwasi kan enso ngadama AC Milan na meno kazai die no so tima ya dana die tensa ne salary hun sensamina no dia mensa kan se Milan tim no ana rese ne salary no o matim so nganya to meno kazai Kalwoka kwakwa player enso ngadama Milan meno kazai ne medical ne ne betim so akoso sam owie ne medical na branche fonsa Kalwoka kwakwasi kan enso ngadama AC Milan ni na no enso ngaya dia ba Aritan Haga no mekachoza dot one boboko na after sir almost one manager your friends Nuri sign kwa no me sir o meti so ngadi adwuma de ma Tanag mekachoza 2-year deal and on person no de ma Tanag na mum yes agreement na nya adwuma na sir na Tanag na pe more yes na be sa job security no ebeti so ngaya adwuma na mum men second sir yes dot team no enso ngantima for sa job security no am for more reference Tanag nti de men second sir deal no enso ngatimi so ye over nya de sir deal no ebetima todwa ni na no enso ngade ba relations no on say the future city boboko no eye uncertain me tesa dot team no ana fem Inter Milan no muguso monitor branch from some relations situation no Manchester City ni na no enso ngade ba Luis de la Fuente enso manager enso ngade ma sponsors na sati metesa orane pesa orini no contract no enso ngade ma La Furia La Roja ni na no enso ngade abanti o yenyina so ni mfansia ebon 9:30 ebaba nyate more adiaba Waguo no enua na witwa sompa sompanie enyumunie sompanie kasie bonie sompanie osompapanie sompanie radio nie yaba sompa
And I face so annual burial meeting and I would back on my Sunim enkankatisi mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye tumi dia bibiduro kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a aye kwankoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi dawode ananse ache woyam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se woni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha ubehu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa
offer a palm da so ewufia offer a while ago na representation the quick one mamin tie wo assessment ewo ho the awo pick free mu na yenko yenim ansa na bibi man aba ana onim wabubu mapra no pay ene say esanse me eba constitution amendment no ene se yebeto yes ana se den referendum no ana se no we no mahunu ne se kane no a president Nana Adoka se yenkonkoto yes a sabre yiro kujota broko anon ka so o mabbo ne suriya amma wabeka wiye no yante ase enti enya amaso na ehia se na sabre no ye gitum ne yeyo na mum na ehu nimdie na ne yenya ye ne so na de ani abie ye hunu mfaso pa e wo so ntie wo se yetimi esesem na ye gitum se assembly aba no enya amanyosem na amanyofomfa wo mo honyim na anu yidie ya ye betu yi no enokura yi no ho because assembly members a wo munya amanyokuo bi meta wo machi no wo mutime bobo street bobs anane bo eden e wo mpotempotem de wene enti se eba mu saa na kwan bi so na ebeboa na enu achi wo hwe assembly abato a baabia yeto aba ma MP timinya 500 ana utiminya 700 ebeduru se yeto assembly aba no bikura nipa 15 ena yakwa akoto enti kwan bi so ne se amanyofo ewuram na yehu se we de ye honorable nipa ena ode na aba esuma esidie ni ene edom no betuo de akire ama sade be no wo mo party ebetimi enya baabi agine nti e ma ho keka ba because say de baabi agan na eduru no owura so ndem a party wo ho owura fia party wo ho owura dwamu a party wo ho chese baabia no party no wo ho nti wo se makwan na etimi wuram na ewuram yie ko yesa wo ye kompa na waye ne kese sade wo kasa abegigimi sure nti na no pray ma memo abaso me da se bebre enora president Mahama o every say to aba wie dey presentation no so a wo ye ne say no de me pepa ne se enkankani nnwuma kuyi obetimi abaka se bi o meye Owoahene bank ana se meye apam school me pesa me so mo presentation na sene na no pa bia no say TBS no pa bia mo ye presentation abibi man na mo ya na presentation na mu yi kire de se ka se we ya sei na ama eho no ye ni akọ pa yi san se eho kire ya de pa me da se bebre okay over babia ya dru de ye befa na ye befa bibi man owura ato force na enora ye de na adwuma hye na sase finance minister anope announcement ne say aban bebo besia 6.353 billion Ghana cedi obo sa besia we free treasury bills emu ene yawadai January 23 2025 okay wankwa ma no obo ne he obo no free timamufo no ho eno no ye kan treasury bills no ho na ebo free one say na do ebo obo say obo holders ho mampeni Mahama ebo treasury bi so na do no nyina na omo treasury bills no on the treasury bills no aka kra bi asore for ntwe na ebe bobo say correction mu over entiasia wo treasury bills na entiasia nyina ne say ye aban bobo say fitima mufo no ho okay into would sika ko share treasury bills no mu a na aban besia ebre da so ye wo 91 day de wo ho e wo ne machoa bosome miensa boso machoa eso a e wo de ye de be kan wo ho sika no ho ye wo 182 days de wo ho ye wo 364 days de wo ho de wo hina mu ede no nti 191 days de no mu ede chen nyina o ye 91 no a ne a ubenya no percentage na eda so na increment na mfaso na ubenya kan ho na wasan roll over biem na wasan roll over biem ubetime roll over mprensansa na afena kwa awie ya na mprenan ansa na afena kwa awie no usika na be kosoro echen se ubeto ebia 182 days and 364 days no okay that remember be presentation ehia pa ehia because ye hu se bank ho no wonu me nim saade no
I say o shede hu de wo mo yo nso mo sika no wo ho na e wo ma wo mo abribia no mo advisable advisable say obeye 91 days no okay niente ye advisable so obeye 91 days ne say fluctuations betima bam ebre bi beduru interest rate no be ba form ba say wo already why there interest rate now the year no enkan okay aha into no advisable so obeye ne shorter period sa na wa roll over eso a na wasen roll over eso a na wasen roll over just o ru aye aine emosika no eye kese echense obeye ne prekomu dabi dakre be ba be chirem enti no aban so obebo besen anne 6.353 billion ebe kan na mo abo ato dada no na ayesen eso beti na ekọ anim ye ka de dabi ebe kọ anim over wonderful ye ka de na sa o mampani kwa menkroma kan say forward ever backwards never and the politicians no mo nka nokore eno ntia ya na o mo ye na aban we abobisan do ye ba ma nema ye say it is never true and this abai baby on be fa baby o ma be fa Ghana man ka no on be fira konwa so na ka ne ye mpemanim because o mo de bi be ba be ka ho ka na ye intimate so ye bogum ya de bi ka ho da bia ye bogum de bi ka ho da bia de na MPP ya aban man dis aba o mo nye bi bibia MPP miss as makana me change position Adea MPP ye wa ban mu bia na o mabai o mbe ye bi TF nyina o moje nti what is the value is the same say me kai say MPP on this so the value is the same but na ewom ni say election no dura wa wo kasa abeye de e na Ghana for to aba ma nti na anu abato yi NDC kasa ye de chen MPP eno krepa nti amanfo to aba de ma eye NDC but en kire say NDC wo bibi sononko bia ba ebinsi da bibia no asese o say the Bible kan ye no ade bia no ye hunu ne na ebinsi da se kan kamenyi me say eti say Yesu maye toso mienu we are nade enye ogwama bio so bia o mo de born na Akufo Addo ene ebi daddy yes na Akufo Addo use private jet abra presidential jet isi ho o mampani ba e use ni nua jet presidential jet isi ho. So what is the difference? Number 2, yes na ado of sesa ne ho nipa nko na agu aban mu ye ba o mampani na anu ya onwie ne nkrofo kra no ne ho nipa bam Mahama fo na ba mu bi eno na nchen yowura se edu nkatia se ne mamienu na aba mu ba ko ye board chairman ba ko ye member of parliament and still counting because omunya reappointment no into no Adea na ado ye ya na omunya bi bibia no obesesa ye forward ever ni na ado agya ho no eno na ombeto aso be national cathedral bia kan ho ase say bia nipa no ebesesa ye nipa no na omode dade da nyuma na no eno na ebesesa but na no na make kan wo ha kyerɛ say amamuo mu no ye obibi e fe na system system no omo aye koto omo omo da so omo na be kire kwan aye mfa so ya adwumo na me ka kire say na wo wo ya MC na wo ba na fiada no anwumere ana fiada na awia woto ha ya de 20,000 beto table say chief we de wo kofie ji we ko na sa wo ji na wo de ko na sa wo ba na finance officer no de sa 20,000 de ma no ono afa 15,000 obetimi aka it is the system. What I say, Malamisa ba ya kuku sports ministry me bremo ase me yemu de dia na ye no Malamisa ko dru Sudan na sika ko ba be die prison for years no correct it is the system bibia ni ho ebesesa President Akufo Addo na afiri ho na Mahama adene if you can beat them you join them. Okay. President Akufo Addo na afiri ho e na Mahama ba bibia nsesa. Okay. Because o mine no direction ayeko. O mine no ye wo kwa ye faso ye nema. Yes. O mine sika ye wo kwa ye faso ye yi. Ye ene ne keka ho. Enti no enti me mase. NDC abai na Addo danko Akufo Addo ka Omba beto ye no so o manage na ho a betua ka ne nyina firi ho na by the time o mo be fira konwa so no na ye neka ensi o be fira konwa so kra na ye ka kra ye mpimanim na mo wo say nya ne ye ho be henhan ye atimi di bi atika no o mo ko vetin tie nsem o mo ka no vetin
Enwuma na do ye ni na ye betoa so. Fresh HS ye betoa so. We ye betoa so. We ye betoa so. We ye betoa so. Ne ye se anya ni nyina ye betoa. Wa huna metro no. Nti dia na besesa. Nipa no na asesa. But adwuma ne ade ye ne de. And adwuma ne ade ye no kura no. Ebi e besesa in name. Ba wotena se pa na odwene amahwa. Dada no. Ya dada no a. Ba dinu na ya polish no. Ya sesa no. Amana ye ai. Enura. Na obi bisa me se. Bra mampani nkofo ba akonwa so no. President Special Initiative. Sa ministry no. Nya hona honorable alantremantene shase o shase obedua banche no enya hona ye de honorable ko enim se ane dada to dada no na yasan akofa ahohoro ho but the difference e wo mu ni say foforo bia beta ho alande ne te say alande ne de na ye full ministry ba ye wuraje kum de o mo de amane se de enye ministry enye ministry or ye minister of state in charge ndi ne de enye ministry ono no de obeye adwuma bata bia president ho ndi yesoma wa age ko ha ko ye we mame eno no obeye ba ne de no enye full ministry ontumi initiate bill ontumi initiate policy bia ye de be ko parliament e be enact amana be dane emra because onye sector minister oni chief director oni we safo no ndi ne de no eni da onza o mampani kura ka say eye responsibility eye asede bi adwuma bi na ode say omra emameye nti difference wo minister nti no and minister of state and term difference wo enye pe special initiative Maternity and Children's Ward. A special initiative. A special initiative, benya by initiative. A obi private initiative. Enti what baby or one ye bet me nya buying ni private nyina abom. Well, bibi sa bet me say amamuni dey buy ni private nyina e na ye bu man no. But because ne de na akoye a new no. Ye ntwe na ye ntie ni vetting no. Okọ vetting na. Maybe a line of questioning. Sa special Adea Akye no. Eno na ye behunu say we say but dictionary definition minister nko and minister of state nko no ra mu nchirichiri mu ba they are not the same thing. They are two different things. For dictionary now finding meaning minister of state and oko yuka a junior rank officer deputy deputy minister kurechi and oko a yuka minister a politician ya the ministry ashanensa but minister of state there or a junior rank officer Jekoye we mame. No responsibility. Responsibility. Jekoye we mame. Jekoye we mame. Ono na adwuma no. Nti Ghana so yesua UK politics. Yesua UK parliament. Ye colonial masters no. Enema keka ho nti no by extension yebetimi a kyerɛ sa position mu sa. Me da so fa ye na ye ho na ye mfa anopai abibiman emra. Ye da ye ho
ye eda sononko na ye yawada ebibiman ebre aso ye dwumadie sononko a Ghana ha radio station bia enibi awareness creation ye de din komofa niema bia ye ni eni ye ho so ewo ho na wotwe etwa mu no ye din komo ne ya na ye kan se wo ho kwan se obetimi asi ginaye bia na ginaye na obesie no akiri asem ebeba no eye wada ginaye de wo ho kwan se obetimi asi na osi ginaye no wi a akiri asem ebeba no ejinawo etojewa na ene ye beto asne ye din komo ne ye hwe family choices and its consequences. Family choices and its consequences. Anope nso Openi Jima Johnson atena se ono na anope bia ya wada oboa mayedi sa nkomo yi ansa na ye be hya se ye di nkomo no ma memfa number into dwa ene ye number na ye mienu number na ye de ye adwuma na ye mienu de di nkan ye dada no ana wunim no 0598 994994 eno ye MTN ena ye di Vodafone aka ho 050 205 7003 050 205 7003 number mienu we na ye de ye adwuma anopai enti no ye bia homa na emu bia ubetimi afre na wabaso ebi opani ye be mo ache na mo akwa aba mejiwa nyando na wadaro ma pom to saying nyankopo ashira me pa yo ye da nyame ase we need the trust me no after 2025 mu a ye no wotena ase e wa bibiman eso ene ni aye kasafa ho no ye hwe families choices and its consequences eye brofo kasa obekire ye mu saying me da se bebre mechia atiefo nyina right mechia meyere Bidris Jima na adwumayefo a oye adwuma wo as God emo mema open kesi Yesu akwaba right osha last week no I na atwese ne no Yesu ya se ginasie de obia wo ho kwan so si ginaye bia opebia otibisi na mom ginaye obesi no nsunsanso ewo akire no untimi nwane mfire ho kwanya wo se obetimi de asi ginaye de ewo ho ene de wa wo ho kwan na mom se wasi ginaye na wie na wo dwane fire ho de no untimi nwane mfire ho hon tansan no eze de bo enti se eye papa se eye bone right won sabeka right na yehwe mu no nso abusuan horro bebre asisi ginaye a sa ginaye a omusie no akire nsunsanso no ese se yetwe afoforo adwene si so sure sene be ya sa abusuan esi ginaye a obehwe kwampa obafa so obesi ginaye ne botai a odi gina sa ginaye so yenso na odi ato nsaniye so ansana abusuan na age sa ginaye tie no atum abusuan bi so wo ho a na dwene ye ne se ono de onsi ginaye bia na asem bia ama sa abusuan nsi ginaye a enso so hon tansan wo ho ohawa horo a edi akire bebre se abibiman ye dwumadi asese ya twinipe adwene si niema bia ya adwene maaso so de a na nsem a etese ehu behia kese pa right ene na ye misa se eba no abusuan gina yesie ahodo mu a abusuan wonum ntai ensi ginaye efa nwumasua anantete ehu no ede nsunsanso ena ede bre wo mu medase bebre ohwe se abusuan wodi wani komkura obohunu abusuan bebre oboko na bikura nwie sanse menim na campus SS ana JSS abusuan bi wo ha na dwene abusuan na dwene man ho so se yende ye ba be ye ntoma kura ye beton ahwe nipa school na at least professor be kan yenya bi no mbaje wata se enti abusuan bebre wo ho a ye ka se academia nhumanimfo a omadwene mo akosoro wo nhumanim no ebinim
Isansa abusua no hyehyɛ no amfa no anka ho. Na sɛ ɛba saa ɔhaw bebree ɛbɛm. Sa akra bi kura piemu no or yire no ho sɛ obetumi akɔ school no a ebe mia no a because bia nim school so mfa so na ye nhunu bi da nya school mfa so mfa so bia nti akra no ebe mia bi kura otumi kɔ so kware mu ekoba sa e man kra no bebree wo ho a afei omo fa subambɔ ne oh na obi a wawie university wo graduate na wo doctor kakra baako no buka kɔto no wi basis oto a o hwewi nti sɛ ngoma sua no ankɔ nwura busua no mu na busua na amfa ngoma sua anni dwuma ɛma nkora ewo mu no ɔmo mu bebree akwachi right ɔmo kwachi na ɛma ɔmo niama enwie pɛyɛ ɛma ɔmo niama nwie pɛyɛ me kyerɛ ne sɛ ɔmo niama nwie pɛyɛ a ɔmo classmate fo ne ɔmo a ɔmo wɔ areas a ɔmo ne bɛ hyɛ aseɛ no ɔmo nyina akɔ ɔmo anim gya saafo no na ɛba nsa a ɛma niama ɛsɛe ɛna ɛkɔba saa nso na kyerɛ sɛ abusua no koraa no yenya obia nkyirima no ana mabunu no ewom no nya obia mfa wɔ mani ɛnto no ɛnka sɛ mepɛsɛ meyɛ sɛ me wɔfa mepɛsɛ meyɛ sɛ me soa mepɛsɛ meyɛ sɛ nipa sumasi wɔ abusua no mu kura onya bi there is no role model na eba sa so a abusua na kasankasa nim ngumasua so mfa so enti anya de a ye kan ngumasua a omode ka ho na sinton bi ba omu hunu sinton no ba bi a efiri ba sa abusua no amfa na ni ansi ngumasua so na boda yenhwe kroma let us look at kroma ɛsɛ nka kroti sɛ Nkoranza anye ye kura no nke ni lawyers kura no nke at least you only lawyers be 10 because lawyers be 10 no nkurase ye wo han ye body hwokwa ye say wo nkurase be 100 and something na 100 and something tinda akura ba ko bia wo lawyer ba ko a nti se so ka so ope obi lawyer owo ne chamber wo Nkoranza you will not get look at a town like Nkoranza. But what I say? So the families within Nkoranza decision almost take here. Jina yesi almost see war. Ngumasua ho no. Anko ye. What I say? Anko ye. Say Nansen yanko pandom ye nya professor ba kon the youngest professor I can say. Maso usachire. Neba boy no. The neba boy no so. Ne bagel and the Usaji bagel and the lecturer. Okay. Angotech. Right. But professor ye wopa ye maso sachere neba bema no. Okay. Na niame kan say Nkoranza man adwuna baso na say abusua bi adwuna baso say ye penise ye at least ye here professors be num with family hire. Ombetimi anya because ye adwene modi asiso na mo nyina mo boko animu eti abusua obeyi saa adusua sam no afri mo no in fact abusua no animonyam so kofem abusua animonyam no ekosom because eye bade for ne obohunu ne abusua ne mu akwaya totobibi for abusua wonya nipa omo gina omo na so say right abibi ba ombetumi akwa ni mu nti saa ngumasua de no abusua bebre edi honfo na ne awo kan asan wo kasa ya na aba madwene mu na mede mani kan wo hwe fie bi a ngumasua fo wo ho a kame aye se efi ho nkwada nyina no ebeye ngumasua fo because omo ne ngumasua so mfaso ndi bi si dia wo kan so say say abusua no nsi gina ye yie anhwehwe ngumasua so mfaso a abusua no mu nipa nyina no beye wona onim ngoma ho hwe na ye mfa ngoma so nye hwe onim obakwa abusua bi mu me papa anhwe me me papa anhwe me fo ene de ye kampa me papa anhwe me fo onso wo ba na mentality no a me papa anhwe me a eya de bone no enso woni tim nti onso so onhwe ne ba nti obo hu se
saa abusua no me papa nhwe mfo no aye link aye ahoma tententene eto so nti wobekọ saa abusua mu yi o pe kachi me kaza kachi a obi a odimu pa unya nti nei mi gina asemi so ato amane se yen abusua nyina yama yadwene mra ye ho so na yen ka se se ne abusua ntie no at least ese se yenya atitiru mum na anye bia kura anye bia kura no at least ese se yenya chartered at least ese yenya lawyer ase at least ese se yenya medical doctor ese ye chiche mu na okọ soro ho a wa wani beje sure abusua bi wa bowura mu a nipa bi a ope bi a obenya bi and sane ene ne ye fe na abusua de ne ma ebi abusua bi ntimi nse sai gina ye ya wo kan okay nia ewo ho ne se en no kwase mesremeka abusua bi ni mo ha woni bra o de dwene nia ebeba daache ne omo pese omo ye daache nti obi a ye ne budget o ye ne personal budget na se o ye ahosiesie ama abusua kuo no abusua kuruwa no da bi da bi abusua bi ni mo ha o munni san hyehyɛ no esan se abusua bi wo ha o mo kokofuo da ho a nka o mo adwene bɛn se kokofuo no ye ni hu ska ye de ahwɛ ye nkura no mo saa ma akura bi o pese o ko school bi a wo betumi akwaduru ba bi ese oduru nanso esan se emma ni panitimti no o ntumi nye nti nne ya mekan me de ekanya abusua se yen kan hombom na yemma ya dwene mra ye ho se yen kura ewo mu no ese pegya omo na abusua no be ye soronko na sese ye bobobodin presidential issues abusua bi ntuna ni hwɛ se nti daache abusua mu ye betumi anya president wo mu ana nanso abusua bi a obetumi aye na dwene se o pe president abamu no obetumi anya nti hwan na ese osi saa gina ye no eye me papa no me ne me yere na ye nsima ye mma ana ye abusua panyini ana abusua no mu hwan na ese osi saa gina ne se abusua asumasi ye botaye ne se ye pesa akwada bi wo ha ko suku nti koko ya na de ye mfanto hoyi sika bi e beba mu no ye de to account we mu e de atua akwada school hwan na ese osi saa gina ye no me da ase bebre gina ye no meche mu mienu ane sain fa edikan no na nka ese nka abusua no panyini ye wa abusua bi kura ho a ye wo hene wom ohunu ni ye wa abusua panyini wo ho sai ni pa mienu yi nka omu sisa gina nka ye pa me mom sa nkrofo we no no sa gina ye sie ni sie be ye obodene esan se obahwe na ne papa kura anhwe no ono abusua panyini ono kura bia na ne papa anhwe no saa abusua panyin kro no anso no obahwe na ono onim nwumasua somfaso tituru bia enti gina yesie we no emranti ewom a omo apagya a omo adwene mu eda ho ne betena ase susu ho na omo de ahyehye binum timse mo moye mfa saa so yesin susue nkoto ese wudi kare ekura abusua no binum a omo nim ho nimdia no adwene na onya munya hia na mboso pa onya doma mo ma so mu wanya ne saade a ontumi nti abrantie bi a wotie bi ya no wo ho kwan a obetimi de saa nhyehyɛ no awura abusua mu because abusua mu mpapa mu no doso aye kese pa nti sese gise kakra wone kasa ne nkomo ne mo betimi de aye se mo hya ase so aye se abusua no epe nimdiefuo bi ma oye policy make us a policy a oye nhyehyɛ to wo wa wo ba betimi atwa sei bi ya no abusua no free nia obawi pa so abusua no de beto adwuma mu ana obaye ne sei munya nhyehyɛ ma bia nya mu chefa kakra ha so mo ye ne sa e betumi aboa ma bi akoso wakan no sa wie de na memfa misa obi se ene eba no sikasem emu a abusua wonye nhyehyɛ bia efa wo mu sikasem ho no akire ntansa e de bere wo mu ye den meta ase bebre hunim ayra ho sampa ba ko a ewo mu ne se owura wiase nimdie mu a meka wiase nimdie mu a school mu yankyere sikape munyansa ene de yankyere accounting a kyerɛ nyinaa ye ne a ye betime de afa wadwuma na ba bia ni ho a ese ye kyerɛ na okom a
omu yi ma abusuan ese abusuan ne ese o kire ne ba sikasem mu nyansa ne nimdeɛ nti sɛ wo abusuan wan kire a o se enye compulsory enye obligation sɛ aban ehwɛ sɛ wo bia nye sika sɛ da me di kan ka kyerɛ sɛ asikafo mpɛsɛ ahiafo be yie na ɛyɛ system a ɔma yɛ ato asikafo mpɛsɛ dia no prepare sɛ hiani wo be yie nti sɛ de bia wo bɛhyɛ nase eti in education no ye ni financial literacy wo school mu no ye ni sikanya mu nhyehyɛ ɛwɔ mu na odi opa ko AI na ko bisa no obatoto apapa so ye ni hu atikyafo atikyafo a be ye ni sponsors obakeka nsɛm bi a nsɛm a obakeka kyerɛ wen sɛ ubie wadwene mu ye pa opa so kyerɛ sɛ ɔmo wo sika no ɔmo pɛsɛ ɔmo fa nipa a oni adwuma oni sika ofa na adwuma na akɔyɛ ma nipa nyina nya sika obesi dɛ na wafa na adwuma na saa de no san hyehyɛ no so emfiri yɛn abibire mu hanko a ɛhyɛ ase firi abibire mu ne mmorɔfo nso de bɛka ho bire bi atwam no na yɛ papa no mkora yɛ ɔmo yɛ so yɛ benya sika sena ɔmo na wagya woni hwan nti bagimbre tam no but at time me yanka na bagimbre me pese me use that way because still na ɔmo wonyansa wɔ nneɛma bi right na nkyeremu a ɔmo ntimi ankyerɛ yɛ nneɛma bi mu no yɛ nwunu saa time sɛ wo yɛ akra na obesi dan akra ɛso usidan obewu akyire ya ne saa nneɛma ne firi hɔ enti saa hyehyɛ no wɔ hɔ saa na kwasi bronyin so bɛɛ ne obehunu sɛ saa de a yɛ manipa nyesika nti yɛ wɔ hyehyɛ bi ne wɔ hɔ a me de na di akyerɛ wa ɛno no ne discourage you ɔmo de bi hyɛ ɔman no mu obi de bi hyɛ asɔre no mu ne ɔmo de bi ahyɛ yɛn hyehyɛ ahorow bi no mu nti ote hɔ a ɛno no suppresso nti sɛ wo wamfa dan n'akyi wamfiri adaka no mu a wode hia ne bɛkɔ wuo deɛ wɔn na yɛde hyɛ asɔre mu na deɛ wɔn na yɛde hyɛ amamuo we deɛ amamuo mu deɛ no ehia sɛ yɛ amamuo mu deɛ no yɛwɔ nhyehyɛ bi wɔ hɔ nipa adwene no ɛsɛ nyini the cognitive mind no ɛsɛ nyini yɛwɔ nhyehyɛ bi wɔ hɔ a yɛtimi de brain ase a enyini right nhyehyɛ bi wɔ de be brain ase a suppress it down do not turn over until you are told to do so you have to be submissive do not turn over until you are told to do so look at the effect where university graduate okosua de senka magazine okotena here for 5 years 6 years 7 years I think ono wi anko onya bibi nye ko no betima bie ni show we professor but we say obi emfa na dwuma so why he cannot turn over he have not been asked to turn over look at mpanyimfo a obi ye manager e bank area o bia no he have never been told to manage the people around there yan kan chance on hwe sankrofo on manage your so ntem of obey da manage wo manage ntem of when da bamenda na kwese da wan kwa adwuma no afrefro mu bank sem no mfaso ewo so ne utu timi save bank asese no ntinka obon se nka ntem wo nyina no wa kire omo banking system se na si kura sika mbaje wati ase ba ya nhye ne se onye ne wo ntem wo yese onye ne wo adwuma mu ho nti wo nwuru obi a obetimi ahya ase so obeye adwuma me share graduate bi wo bonsuo na mbizan se misa me question bia ope wo wiase ade bia ha no a osusu se odwene ho a ha no misa me wo se na afi o wa ne wo se adwuma na me se adwuma wo se an wo ye de wo ye accountant and then business finances o che to say baby ana ni degree ko na kwa ni mu pa right no ni adwuma ni adwuma bia wo se an na me se what do you have there no wo you don't know what you have na me say final one was so kumase na me say per IT mind ba ko kan ho initial stage no ko magazine no me stores akese bo ko abisa o mo hwe formal yonko bisa o mo financial se na o mu range o mo niama tututu o mu sikasem kwan o mo fa so a o mu hunu sa ade we bi wo ho bi ni ho ne ne keka ho na ma o mo accounting system no na kire o mo week bia no koye balance ma omo any 3 months na koya frame say when you 32 people month bia no bia man kakra o chere
So obi akra man 100 cedis kura. When you 3,100. Nia na make chance say ne dia hyehyehye we mu ne say cognitive mind no omu kum no to the extent say cognitive mind no opese wo oje wo hutum nti me say obi challenge him say obi me ma obi amremase say o bremase nti be menti ase I will never accept it nti ye brewase na ote ase a okofem mind no nyini mbaje wate ase ye de ade amfaso ni so wura wutimu a mind no enyini right ye woni ama nyankopon aya eye ingredient a wo de ma cognitive mind na ema ni nyini bibiti say o de akra ekosku a na ye che goat na che ne cat ni ade or the goat in the cat no ni ebeyeden okay enti chene bibia obetumi ayo enti se wo kire nipa ni ode ne nse ye ni a ohwe ni a oti a okonanim cognitive mind no enyini right mbaje wata ase aha na asore mu de ende e bebre ndi e mbo no ngu na asore de wase okay unya wiase japade nyina na ahwere wo kra mfa so ben okay matias ye sofo Chairman, ya minya wiase japade nyina mehwa menhwere mekra. That's my question. My chairman. O chairman wi no I don't have any problem because se okomua mentally no nia sikani betimi ayaboa sori nia sikani betimi ayaboa amoman ne afoforo no hia ni ntimi nyemu ketwa korada nia betimi ama sikani afolo a emma onso nyame no hia ni de ye bebre. So when you go through into it, ukomu pa na chise sikani so o kire na nia se na osinyina obetimi agina ba se na be ya sikani no omre ne ho ase na onye dwe na obeye submissive na friend say omra me prapra we obebra be prapra ntira omo stampede say sikani no ense say unyesika right because Abraham kukumu ana ye ka ho aseme opa dwena ho hwe characters na esen na 3 characters hiani na sikani na Abraham but the 3 characters no yen hwe omunyina finance na Abraham was richer than the rich man oh no nti ye giasam no na ye genetra na ye misa ho asem a they will feed us with more information without thinking about it. Oh, yan ho mo de asem bia bebraye. That is why they say amayenso ya giadi. Science they say kan ya brabo ahye. Abeka ahye kura amayen ntime nwene nti cognitive mind no say one develop no na ugigi sansem we ya emani nyini right abuzianfo na de wuti ensem o ye say enya asem bia na esa ogide ma obia so emre wase enti no eya na wahye no nso asembia so obeti no bisa ho questions say be ya betimi aboa opani hia sem no se busua wan kire ne manom kwan asikasem hunyansa no da bia o mo de ka nti odi obekọ odi opa krom ha frese omo amode banglow omo de ka bebre abobobobo busia bebre bia amra na omaje na onkotu ama no o yiraba ho we uni pa ombeba o yiraba ho so yankyerɛ financial literacy a nia eba ne sɛ o kwanya bebre beba won sanka sikasɛm mu kwanya bebre beba won sanka eba sa so a o dane afoforo you become more dependent nti ye wa busua bi wo ho central teacher fo ho kyerɛ oman aden we dey teacher fo mfa nkyem ho na ho kyerɛ ma de nti mfa nkyem teacher ni na ko school no o de ho kyerɛ ne ko school no santi ni nua ketewa bi kura ko dipa na o de adwoso no se family nipa mienu bi a de adwoso nti owi a aso de ya ba beto no so onso se oboa nti ono ne ba ye the hierarchy nipa ba ko pe one ne da busua mu a bibia teacher da bia teacher nti emma ogibusia bi a onfa nye bibia ede mfaso baba nti se bosia nso nya gina amfa mfaso amra na ode akatuane atetia da bia okofem no kra ha da bia okofem nti e wo se abusua adwene saa ne ma we hina ho na afei ye hwe se ye behwe ye nkura ye se ne be ya hianti fraud
fraud pa ketasehye yede abusua yempe mompe no esese mode nhihye bi sisi wo ema mumma busua mu no obie ni woni be ketasehye. Right. Ene waka ensem na yenhwe ene na solutions na yeden ya. Okay. Solution no miedi kan no esese abusua bia mo hyeda ekurukra pesika kope nipa a owo sikasem honimdie. I'm not talking about accounting. Menka akontamuo. Sikasem sene yesinya ye pesika ye kora no na ye mani nyini. Honimdie. No mo bo ho ka na obakire busua nyina mu group no obakire mo. Abusua nyina be hia age se yie. Abusua nyina be hia age se awade na asembi na abusua no ya kraba ba wa brochi nyina o ma ba betenase ye wo follow ya fa resource person oba be kire ya de nansa se nwumre nyina oba kire sika pe efene school of money ekese se o hwe senia sika asie bu system mu especially Africa sika bu Ghana senia sika asie bu manfo struggle no more yeah ohun say in fast but the dura chire papa na na do asem bi na aka o say yete sika so na do the concept e wa no ne oba pe I saw it say papa e be man problem onim ni entra na brofo no doso kwasi bro yi na ono o stampede no o breya sempese yeko ye ni mu ono ne kasa na o de be ka say Ghana ya tra say ye gibosia obem wa gibosia abrobosia so nti senka na do de no o hye ne tim no o shase ya nka ban se ne nhye nsa but o kan na no ema o musuro ye because the whole world Africa countries no Ghana o musuro ye sen bia o mahunu se ya dwene mabie nti yen ye de nde adwene ne abie esese o mo de barrier to ho se ye ntra bajo what aze nti ye nuano akọ abrochi wo no o de opa biba bisan se na chele ne mo kosua mo ba mo meka mi nkyere ya woni ma ansa o de be ma Ghana fo be ntie woni mi ntie o ma sasa o kodura pressure ye de todoso no se na be ya da ase bebre ye nhwe ebinum so a ye neglect family names ene ne a ekeka nkomo a ye die no ye de begina hen wa hunu Adea hadwene ba ko pa na de we hen din there is power in name to me wodin mu na yen son hweye na yen cheke ye be dan so ahwe be dan cheke what is ye free bi na buka na dey zapen wo system mu wa won say ye free obi Judas Iscariot wa won adentra ye nim na ye dwene ho na ye hunu say din so won sunsunso nti ye to din a ye nto din bia ya kwakọ sabofu din abegu ye ho so madwene ba so na me dia ye da me so den me hunu say de minsinyi Johnson no as John ne Sam na John I kura so any papa pose any papa I don't know but what I say so the name ndin ya dia hu hia pa to me wom right me tesa abeba bi me bisan se ni din de say o se o de obo ni din no twidin there was a power nan o say ye friend nana ampemsoa nana ampemsoa ne wa neglect na kokofa brofo din bi nam say wow such a powerful name ampemsoa o te no dodo sen ampemsoa no o so say ampem nkonachi so whatever you do no will prosper but what I say a positive utterances what I say yempem no nya woko ye wo pem no wia wo be so a cha ne so wo pem no biem what I say so names are very important din ya de ho hia pa ti se abusua sesa omudin pa na machi kwara yira okay but what I say abusua bia omo sesa omudin no machi kwan be yira machi kwara yira kra ye nhunu kire se
baby call interview be baby. Oko interview ni ebi say wouldn't the same. Na obodi no jaban bi bam. No say o free fine no say me free Nkoranza. Wonim professor Nsia Jaban o say me nanane. No. Enti look at ayigbefo ni anwonafo. Ya won tamaklo, we me tamaklo, you me tomaklo, you me tamaklo. So it's a link. So tamaklo will see a tamaklo and help tamaklo. But what I say? Na yendie also the Sarah. What the Sarah? Who the Lucy? The bizana say on me the comfort the end. Ansa na oba force na ansa o de ne fie din na so. In fact, Nkoranza for wo yen din. Say wote bafo pim. Agentadua wote saa din akese ne nkeka ho a. Ohunu say ofiri ha. But yakwakofa di binu matoto ye won so ama ye chikwara ayira nti nipa asesanka yen saka no yen sentiment me patro bebre yen twe enche bia be fa frefo no ama mo so abam family cares ye den ya family cares no ye wo niema biru mo ho a na eye adwuma pa tete no right so obi bie na no ka asamo a wona wo ma ne wasefo say ne betomo a right aye decision ani pa no make here aye ye obi ofri mo say o make that utterances na sa ano a obi bia kan na aye adwuma papa right besina no aye adwuma ba ne no ne ama ye nhunu ne say adwuma no ehya ase say eya na de akɔhye asɔfo no de akɔhye bayifo ene Satan no na nkeka ho nanso na ɛyɛ yan kasa yɛnum asɛm nti abusua bi wɔ hɔ a nti anum asɛm yɛ adwuma very powerful. God created the world by the west. Nyankopɔn de anum asɛm ne bɔ wiase nti ɔde ade bɔ no ahyɛ yɛn sa nti nea wobɛka bia ɛbɛbam nti that is why I force my listeners to central me share metie for say on kan hyirama wo ho da bia me so anopa ne me medicare me hyira me yire me hyira no na ono so o hyira me so I'm moving with blessing until wo no a wo wonche ahunyanyan sa hyira no bi no o can't you dare not because me yire hyira me we are moving through that blessing. Openi me da say branding no ye be family barriers ne abandon family goals no be next week. Next week ye ma frɛ for no mrem kakra e wo ha enom na ye nhwɛ 0598994994 0598994994 0502057003 050-205-7003. O friend wa ba dwumadi no so no ba ba kyerɛ wadwen bibi man ne yesua de ehun sɛ abusua yamfa nwoma sua nsi ani so no abusua afie hɔ obia ni hɔ yɛ nwoma nimfo no nipa edi akyerɛ nyinaa nipa ba kokora ne obenya bibi saa ɛba ne sikasɛm mu nso a ɛwɔ sɛ yesua sikasɛm ho nyansa abusua yɛntimi ansua no ehia etna efie ho yehu se yenumu asem eye powerful enra TV program bia na menhwe maame bi o se ne bible fra kuma obi akwa ene na akoda na okoman warning se we nyaya ba wona no beda eno no abema na wia ne hone akoda na asen akoda biem akoda na ani gina wawu owi a ne maame nom se nasab no kae no ena akum omoba no enti ebesi de aka no so se yenum asem power ewo mu 0502057003 o friend wa baso aba be kire wadwen. Good morning. Good morning, Owoahene. Me ba cho udini ba bia kasafi. Me kasafi bonsu osofo. Osofo ye da se ma enti wa no pay. Me da mo hipa sense ni amu cheche no ebo ni pa adwene pa. Na de di kan no.
abusiano bi wo ho a ahyesia no titino na bi no efitwa protection enti e ma egina ye no e ma ni bana bi ni right na second wasi se ni panya wiase no o hwere ne kra right Bible no nkyerɛ sɛ nipa mpe wiase na mo se de be ya wo betwu adwene si Nyankopɔn so right bring na mu no na ahunya no de eze Abraham ni na nya ahunya na so no mo kai Nyankopɔn nti no so nipa wo nya wiase a se ne wo yɛ fi Nyankopɔn na wo dis ahunya no bi bɛboa wo nua foforo a mo di hia ye Bible no kyerɛ no yeah that's it and also the other bay good morning hello good morning sorry went to me and you know 0598994994 0502057003 number mi ni nyina ye adwuma obetima frɛ na wawuram na waba be kyerɛ won so wadwen 0502057003 0598994994 ni mienu nyina edamu a eye adwuma ewo ha enom ene ye hu se abusua no a yensua sika pɛ hu nimde no enti enye nwanwa ukwa abusua bi mu a sika wa abusua no mu saa de kosi enkwada ye nya nwo wo kora no sika di wo manim sika da ho efise wo musua sika pɛ hu nimde dodo na yensua no ena ne ye brei but enka echi yebetimi ahyase ne yebetimi asua ehun nsem 0598994994 0598994994 0598994994 and 0502057003 0502057003 o frena waba dwumadi no so ni mienu nyina no edam obeba na waba abekere wadwen opani ye trense obi beba no na nka me say ye mfa family barriers no ebi ye nka be kan no that's a we wo o bon tofa ye be kan sen ye wo Adea baako so a eye very very good amam for adwene maso eye de wan ha eye akokora wadi hia nti abusuani mu no nkokorafo a omuwo mu ne mrewafo a omadi hia ewo mu no omo so won faso pa anything omo share omo experience omo suahunu nia edi hia die no be bebre won sambinu mo obetimi aka kire wa ebe ma wadwena ba obani ma yenkwa ahoma no so good morning wodeni baby akasafi ye pa to ye family fa abodu se me kasa firi koforodia me da se mayenti omira ma fam nyina no se me ho kan nyina ewu pa na ani bra doso ani bra pai adoso se abusuan du wo mna se wo dia pe ba ko na ndi no a on pese mi mi aso ba be gina ho bi ani un ta mu sa mi ma nyina da mo aso yan so da se bebre 0598994994 ofre na wura ma e be fo adwen kyerɛ 0502057003 0502057003 ofre na wura ma e be fo opani na afi ha no wo bone tofa ma ya sorry wo hwɛ busua mu no so nia owuska ayene eno so sɛ mo gye na dwen kyerɛ na ne suahunu ahoro a wo a sure eno so etime bua ma abusua no ekone nimpa afi ye wo mmea bi mu ha o mutimi ye seminars because seminars adesua abusua no timi tuesika de ma mo sɛ mo nipa miensa mo nkosua sikasɛm ho nyansa amra amomfa ma kyerɛ abusua no abusua nkae no niama abusua yen ahokyerɛ ne niama ba abranti ye kase ye wonu ze oma nhyase ankan ya mum ye mu otete no omu gyan ma ye mu tete saa nti din no kura ntimi nkyerɛ o se menuani nka din no be kyerɛ o se nyina we de menuani we ana menuani we nti saa din no ene abusua ye tebere na afi ye ntumi nhia no nyina ka bomu ama abusua mu ntete mu no abakase pa nti me masama meka pa ne se
ye momod na ase abusua no ye be hya ase apenipa na wakyerɛkyerɛ yɛn sikasɛm mu na ama sikasɛm ɔhaw no afiri Openi Jima Johnson ɛna oteneke ɔmo sɛ yɛ amentanchia okay meyere Beatrice ɔsɛ yɛ amenchia no yo mechia na hema sesma yo na ɔman hena ɔte nana kwamba for ɔtoso nine mechia no na mechia adɔfo nyinaa ne atiefo nyinaa ɔmo gye so abusanfo akɛse mamienu na nonkono apae mu yɛde dwumadie no si ha ɛnom ɛnɛ anɔpɛ na ansa na yɛbɛsɔre no Divine Winners Company Limited wɔn na de Vital 05 abadwa so ɛyɛ pure organic liquid fertilizer awuduro nim ɛyɛ ma mmoa ɛyɛ ma nobaye nyinaa kɔ Francis Tewia Agrochemicals ubenya bi Nkoranza ha ukɔ ɛyɛ Alpha and Omega nso a ubenya bi wo asua no a ɛma Nkoranza ha ko honorable entwibo asia ko ho ayerede ajase ho ananso se frɛ number we 0343 852751 woni wo mo eninkita ho Dr. Amagashi anope wo se watena se techima Hansa Brigade Pentecost for asore no nhwe ani mu ha doctor say osa hunamani ene sunsumu yadewa enyina fabre no yade no ne atu nsanom ne abodamate esi ne so obetia yade no beko emma biem anopay 0544 580936 eno no eni nkomo yentumrika na anopay yenko New Market Desmond Abrosan no mu eho na St. Mark's Natural Health Clinic wo Dr. Sayade bia utwa scan oye lab test ni nyina da ewo ho enom edwada kopem memene da eno ye adwuma anopa no nso kopem anwumere no num 0592928786 woni wo mo eninkita ho a ebetime abo afise wapom den eye wo mo ahiasem yikyire Herbal Center sofumame Esther ne da no wo se anopai yenkaka wo se bomode anabra na enupa no ode aba edwa eso na wode ne nyina aba beja sompa adwuma mu ha wode oba oso pesofumame enuro no aba wasara bema nsa kabi 0346 775319 21st clinic ni o doctor say anopai watena se adokotafo ni nyina bra na yensa yade yesa yade bi enkanka ne ntirimu yade sciatica no yebesa afiri ho ama ho ato 0540 311311 3A Herbal Center na de 3A cool capsules abedwa so your friend Coco Master Adria no enam eda boko ewo yam pai Coco yi ni nyina efiri nipadua no emu pharmacy Herbal Chemical Shop bia wuramu a ubenya 3A cool capsules etumi sisi yade Coco afifiri wo pai moja agu ho prekesene ana so se agya wayam tim 0546 107 107 Tabia nuru no ababedrum Nkoranza Pharmacy Herbal and Chemical Shop for 0343 686861 Dr. Obonio Doctor say anope watena say Obo Herbal Center baby ebu gas no adehyeman edwira kwan no so osa yade ahodo nyina ani subidie akomayade ene obi a onya adwuma bia nso te ho na wabre Dr. say friend 0349 761 508 oye adwuma juada kopem memeneda oye ne sa ebeboa Kwabis Educational Complex Nkoranza New Magazine techima kwan no so ho na wo mo owo crèche ekosi senior high school na anopay wo senior high school no ye je suafo form 1 form 2 and form 3 wo de akwada bia ba transfer wo ha nso a ye beje no general art business home economics and science ye behwe na ni nyina atumi aye nkoso 0248 876028 woni wo mo eninkita ho a ebetime aboawo Bojibo Ventures anope watena so yesika mane ni sikaje mobile phone so de na bank ahodo de tumrika na ko Bojibo Ventures anope ya na omo Nkoranza din krase assembly dwama bro san nchen hwa 0248 089463 Nana One Collections enie Nana One sa no pay watena se otontade nyina ebi de abaso life womu jeans ahodo jeans na ne tra ne nika coat ahodo mane mema de ntade ade bekọ asore ode bekọ adwuma ode bekọ program bia no Nana One Collections eton bi wo mo wo Nkoranza runabout no so hwa oben MPP office no afi nso oye customization
asɔre t-shirt ayie t-shirt ɛna afei programs ahodo nyinaa mo yɛ wopɛ yɛ ho t-shirt yɛde udingu jesi achi ɛne ne ɛkeka ho ɔbɛyɛ ne nyinaa ma Ghana ha ba bia obetuma ayɔ ɛde amane 0532663264 wone wo mu eni sa adwuman na ɛbɛboa Vibrant Multimedia Printing and Design Solution ɔsɛ anope watena se assembly dwama bro sa ne soro hɔ a store number 20 and 21 emu ɛna ɔyɛ adwuma ɔne ɛne this office di nhwɛani mu ɔyɛ large format printing ɔyɛ DTF printing picture framing JC customization ɛne t-shirt customization no ɔyɛ ne nyinaa ebi frɛ no 0245 463216 wɔne no ni ɛnkɔmmɔ ni nyinaa awie yɛ no anope yɛbɛdidi yɛbɛnom yɛkɔ Perfect Kitchen and Pub ɛwɔ Y Junction no ɛso ɛyɛ Nkoranza techima kwan no ɛso ɛhɔ na ɔwɔ hɔ uduru ha ubenya jollof rice fried rice indomie fufuo ne nkwan ahodoɔ plain rice ɛne aduane asɔɔto enyinaa wɔsɛ yɛmfa nto anim sɛ anomdeɛ nso ɛwɔ ha juada kɔpem kwasiada anopa no wɔtwe kɔpem ɛyɛ anadwudu baako ɛna ɔyɛ adwuma na ɔkyerɛ mu ɛsɛ frɛ no 025 603 1901 wone wɔ mu ni enkita ho ɛbɛboa Y Junction ho ofiri Stivo pɛ na waduru hɔ ɛnom bɔmɔde ana frɛ no na hɔ aduane deɛ ɛyɛ perfect food perfect kitchen abusuafo anope better systematic press ase ono nada Roma ena ye call YouTube e was Sompa TV nada Roma ena ye call Facebook e was Sompa 90.7 ena wonso unya bi ehwe ye etie yen ye beda of apama se medin e de Owoahene Acheampong aha ena ye de dwumadie AC enenso abusua makra ebrepam ye besen hia